أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي سيكون الجبل السفهاء مجد ثم في النار. وحاصل ذلك الدنقل الانبيق أن النبي كان ولا تنام يستقبل الكعبة ويجد الكعبة في صلاته جلد مكة وهو بمكة يوم مكة مكة ثم جولك وفتشت الكعبة. فلما هاجر النبي فرق إلى المدينة فرد مدينة الذي في جلال على أمير ويمير يستقبال فتشت بيت المقدس أولئك أنكو بنت هذا كو جمت هذا كو والي الذي توفتشت النوت الكعبة يوم مدينة نافي يهود أن ومتهم بوجود دين يو هتشير دمونند تبي أني أقول إني هرتني الله هذا ونتواجد ونتواجد يدعك الله ودي قال يا أتوانا يو أنزل الله الله جبتني هذه الآية ليعلمه كا الله عندنا مبدي أنه وندك أنك الله سيحوله إن جبل ويل تويد مدمر للكعبة فيمت الكعبة فيعترض عليه أو يبقى أنك لندجع تونك يا مكة إن أنك نيودي تو إيجا الله يودي نونك آيين من دجع سونك أسونكني يبقى أنا نيدي أمون جندم تنسى وانا أفني ودي وانا واحد طبعا وونكو يهن كو انتوي نتاكو إذن وانكو الله يهن كو انتوي نتاكو إذن وليكون معجزة له حاكم ونكاوس مكة من حيث إخباره كالتب المكة بالمغيبات لكي جرمي ويئنا الله إن جبري هجتين دم الكعبة دمول وحالي دون كلا ودان أو أن دون ودوين دون تندني وند النبي إني هم فتا أي كجبري ودوين يدون كاد إننا من الناس يهودا هفر مكة ابن جبري ويد ما والله كل قرون تني جول كل كفر جول أن قبلتهم دا كتشتر دمب التي تندن كتشتر كانوا دبلاتنا عليها كتشت قول إمور هو وبني بدون الله محمد قل ويد المشرق فلنان والمغرب إهرنان فضل الله فالذي رجلاك لو يجول بكتش على فواواهد رجلاك لو يجول بكتش على فواواهد أجسن لك يجول دواتر أمنا وانا بكتش تدو جول دسيلمناك أن ويتاك أو فيوتك فواواهد سودا ko non wiira nan dum da kay buri hawna e dum fo wadi yalla roko en dejude Allah hokko en dejude e jomiraado subhanahu tabaraka wa taala be ngalta yabata yalla to jom kufuni tan be nanda ko dum kulil mi anda ko do wayi bele da dum garanti ada imbina do neddo min jaltima الذي يهدي الذين فيوتن من يشاء وجلا فيوتن إلى صراط فيوت إلى المستقيم فوتشن ومنه إن جاء أنت الله جلنا فيوتن أنتم ونن أمة محمد الذي وكذلك فهن من فيوتن الدين جعلناكم من بديع يا أمة محمد أمة كأولين وسطا شبههم عدولا ننقذ أصحاب علم يومرات دندا وعمل يقول دندا لا ولا يخلو زمان سانغا يوتا منهم إما حضر غدر جم دندا كورد غندل واسطة أكيد دوليتي حضر غدر وأدنى أوبن كفوف واسطة دبتوا إكيوغل إفهمتوغل إشودغل إبن kono en don kay so latti yiyata soko suba wonno hirata moli Allah ngiraado no lima bil hadith annabi wi hadith wala tazalu qa'idatu
dental seerata min ummati e leñolam ngol dental ne tawe zahirina alal haqqi eɓe peeñiri goonga kamɓe kay ɗo goonga woni kala hemɓe gondi e goonga la yadurruhum lawlataɓe man halafahum lundiɗoɓe e goonga he mo jaɓananiɓe goonga ɓe gonda ka juumo ɓe gonda tan ko wondude e goonga he calaniɗoɓe goonga kala hol muɗum sohɗintaɓe ni ɓe gondaka hatta yatiyahum ha ara e makka amrullahi yamirore allah wa hum ala dalik tawi ko ni ɓe gondi e goonga allah o ma dama alqur'anu mawjuda ma dama alqur'ana ene wooda fa hum wonduɓe ni e goonga mawjuduna ene gooda li qawlihi taala wallahu allah nazzala o jippini ahsana alhadise ko ɓuri moƴƴude e yewtere kitaban deftere mutashabihan nandudinde maraniya immitande geɗe waɗi amru waɗi nahy waɗi waadu waɗi wa'idu e ko nandi e muɗum ɗum ko immita ko taqshairu ene ñorndilo ene tamo ene singa minhu e kulɗinagol deftere nde juludu lladina ɓuri ɓen yahshawna rabbahum ɓe ene kula jomumen mo allah meni kulol allah wawa dartanade deftere nde so nanide tan attoto hoore mon ha gasa mooli allah ɓen no goni ɓen ɗon woni wiyeteɓe yimɓe alqur'ana ɓe fa lawla sinno wona anna unasan jinɓe mawjuduna woodaɓe bi hadihi lmasabati en ɓe golɗo duccitagol e gonga sonno wona yimɓe ene tawe ene gurdini e gonga ma baɗi alqur'an heddota worduɓe ni alqur'an so natti wonande en ɗo ko alqur'ana watta ɗum moƴi allah yila ɗum mbaɗa nani haɗa ko galle idrissa en waɗa ka barke wonda kay annanide alqur'an bisimilla man eyi addu tan an kay dawol ma moƴƴi ñaw ndeɗa wona kiitade eɗi kulibele a hiitana kamɓe de an kay wiyaka ya haal ɗum deƴƴin tan ja aniride ko nusulul balaɗi jippogol musibaji e tiiɗallaji e caɗele e nebbuji laysa dalilan ala adami wujudi lkhiyari e ɗum tindinani wonde moƴƴodirɗa e allah ala sa yi aduna boni ko anan moƴƴuɓe ngala no woɓɓe mbiyata ni woɓɓe mbi ko moƴƴuɓe ngala e mooli allah e nulaɗo muɗum sa wi ko woni ɓe mbiya sinno moƴƴuɓe ene ngoodi aduna wayatani waade aduna o no ɓurdini hamnorade wona dalilu wonde moƴƴuɓe ngal moƴƴo ene fota e annabi moussa ɗin wona yimɓe jooɗima tawi omo wuri moƴƴo ene ɓura annabi ananide saaɗi e ko nandi munen wona yimɓe munen kalkirama kaacali e goɗɗum aɗa andi ɗum ɗo tindinani gargol musiba wonde moƴƴo alana allah e dow leydi wona gonga ɗum ko haalaji humen binne ko innal ambiya annabaɓe kanuɓe laatinama mawjudina eɓe gooda mawonduɗo husuli gasgo alhasfi monnede leydi wal masfi e firtede tabore e ɓeeɗo fa minhum man hasafna bihi l arda wa minhum man agraqna ɗum ko allah waɗi won ananide bi umanihim fa laysu adama e ɓurani en laataki ene ɓuuri mawnude minal ambiya ɗine nden mata moƴƴiɓe wonduɓe e ɓonɓe hande ɓe ɓuuri annabaɓe ɓe e nder bonnidannoɓe e munen ɓe kanɗondirani wolima fil hadith wiyama kadi e hadiseɗe ɓe mbi annabi anuhlaku fina salihun mata bone ene rewa min tan tawiyama amin gondi e jiyaɓe ma moƴƴuɓe e kala naam annabi wi e bone ene rewa o tawi ɗon gondum e moƴƴuɓe ida kasura alhabas so boneji e goofi e belaɗe e sagoji oftorama ga wi allah bone rewa o tawa ɗon gonde waliyaɓe allah oɗon gonde sehilaɓe allah walla oɗon gonde nelaɓe allah e naɓaɓe bonni tan bonorade jiɗɗo kala moƴƴiri jiɗɗo kala moƴƴiri
jiɗɗo kala ande bunni tan bonneɗa bonnorani haala ala hendu imma ajilan wa imma ajilan ma a bonndi hen joni joni walla battane fof bonoya mooli allah tino ɗum ɓe yo allah hokku no moƴƴirɗen no moƴƴinirɗen الذي ويكون لتكون حالات شهداء كون سيدي على الناس بهم أن رسلهم وندل لا تمت بلغتهم يتني بنلا ويكون الرسول إلى لا تلات شهيدا إن سيدي عليكم إمورا أنه بلغكم يتنبي أمة محمد إذن تنكو سيدي حتى لنا بكل نوب اللي يمون وإن يتشابه وندل nelaaɓe ɓen jettinirino allah wirdu noon en tawaaka ɗin ko seedni en ɗum naaruɗen ko annabi men ko gomɗum annabi men noon kanko feedoto e meɗen tan wiyata allah joɓini mi alaniɓe ɗum kayno woɗɗodiri ɗum kayno woɗɗodiri allah wi wama jaalna min mbaɗirani alqiblata huccitirde alleti nden kontande laatiɗa alayha e kucciɗol muɗum illa so wonani naalama min ganda min beññina man yattabiu rasula mo ene rewa e nelaɗo fo yusaddiquhu ɗonɗinam mimman yanqalibu e on baylitoɗo ala aqibayhi e teppe muɗum ɗiɗo jolama yaara yeeso so jolama ruttito caggal o jarama yaatira banque moƴi allah o foccaki kay ala no rewrata o wona pociɗo ɗi ala no rewrata yaara yeeso so hawre sago mum yaara caggal so hawrani sago mum so jolama yo bonno yirɓe wayno mbifuni mooli allah hono ma arte mum de e mum de artata neɗɗo tan wawa annude allah e wennude allah taqaddasa llahu an dalik o innaha kuccitingol to kuccitinede gande allah wi kanata latima la kabiratan ene satti alannasi ɓe yimɓe إلا فونا على الذين إبان هدى الله بألفين منهم إما فونا بألفين سبيبة إيدي الله يومون به وهن جنغوتو نندي أنا فهم فونا ما الله وين درنا هي أبدي تكيدا وما كان الله سفراك الله ليضيع إن يبو إيمانكم جلد المواطن بكتشتكم بيت المقدس بل يذيبكم عليه ومقلب عنهن لأن سبب نزولها شبهة جبية ألقاها ورلين جبية هي ابن أحقب يهود بيتاد للمسلمين بين جول بيام كتشتيغا يهود حادث أن قلنا حق الله النبي بدين النبي صلى الله عليه وسلم وهي ونجيب يهود أن استقبالكم لبيت المقدس وكتبنا بيت المقدس لا يخلو ياوتا والقتا إما أن يكون هدى ما توقن والنظام والنظام فقد انتقلتم الآن إلى ضلال وغرتكم مكة ومجر وإما أن يكون walla ko kuccitanno ɗon baytul maqdis ko laato dalalan ko majjere mataw ko majjere e wasde andude e nden falima aqarrakum alay koko annabi ñimni on hen o yiyo ɗum ɗum duula toon omo deƴƴi e dow majjere yoko o deƴƴinimo hen yahuda o addi oɗo jiboya e haqqillaji julɓe o ayɗa o wi kadi wala ko yahuda o man mata kala maayi قبل التحويل وأدين قبل وجهتين الكعبة النور مات على الضلال ما يتمجر وضاعت أعماله ولم يفرد ووجد أن بيت المقدس بوني مر فشق ذلك كن ست كن وجه على أقارب البندرات من مات وما ينور قبل التحويل وأدي بين الكل فشكوا ذلك بنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إن الله أنني وما كان الله ليضيع إيمانكم يقول الله جيب دينير أو جيبيا الله وقت كوكو دكان براج
kuccitanno ɗon baytul maqdisi ko hay sonde on gartirama alkaaba inna allaha qal la raufun ko kinnoto rahimun jurmoto binnasi e yimɓe allah ko kinnotoɗo allah ko jurmotoɗo rafatu e rahmatu ene ɗeɓi nandude firo ene ɗeɓi nandude firo kono ko shiddatu rahmati wontata rafatu e shiddatu rahmati wontoyta rafatu قد نرى تقلب وجهك جمرة تود أوي قد نرى فحقيقة مدي تقلب وجهك في السماء ما ننتقل تقول يا سماء بني أسمان ما نن أديد متدلعا إلى الوحي ومتسوقا ما نن للأمر باستقبال القبلة مثلا أديد هوش دمانا يا ويا يا هوش الفنان على جبريل تلا النبي صلى الله عليه وسلم ما نن النبي يوم ما نن جبريل من ده مدي الله يمر من هوش تسور كعبة وأنه توني فنان بابا إبراهيم تنظر نبض عربي بفوس جبد من الله ما نن نياغنو مجومراد مثلا وقت لسه مهوشي تنمي ما نن كعبة مهوشي تسون جبريل بيم أن بقول متجدته الله ما نن كأن نياغو الله ما نن كأن بقول متجدته الله النبي صلى الله عليه وسلم يدان مكة هورتان ويدان جومي وموي فوق دم الله تبارك وتعالى ما نوني مو يانغو الله مو يانغو دولاد صلى الله عليه وسلم ما نن كنيم بعد فلا كم كنون ده ويدي دم ده الله نون في أن كان دي ونو أو جودي ما ونه هوايناد ومو يدي بده الله نو وقت لسه مهوشي تنمو تو كابتو الله نون في قد نرى تقلب وجهك في السماء وحقيقة ميين ويا سماء وفيل دي تركتو تبني أسمان هذا يدي بيده يا هوشي تفنانge تو كابتو فلا نولينك قبلة ترضى ما هوشي تنا فنانge دين جتانge فولي وجهك استدر المسجد الحرام هوشي تمانا مثلا هوشي تني يا سماء بني مسجد الحرام فكابتو وهي ما كنتم نكفوا غندون إنن لين نقول فولي وجهكم شطره هوشي جيس مودون ne bangi masjidil haram innal ladina kunide adandi ko masjid bani salamata biyata cagalu juli daru didi tisbar ko masjid zulqibla tayni mo tawede mo jiiden madina yimbe manan ko jiito masjid mo biyata funnangeji didi o manan ko masjid bani salamata o jul daru didi tisbar tan ay o telle makko do telle makko do huccino ko badal mugdis tan o bakaliti o hucciti manan kaaba masalan woni masjid jom funnangeji didi manan ɗum woni yimɓe fof mbakaliti hucciti ɗon wonno hankandi ko toon tan woni funnange goɗɗo ala ko kaaba tan noon ɗo huccitte ko haysma kuntum ko alluwo jokomo saɗara o hankandi ko enen leñol ngol fof tagore nde fof wonɓe funnange makka ɓe ɓen tan no juula kuccitta ko hirnange wonɓe rewo makka ɓe tana juula kuccitta ko rewo manan wonɓe worgo ɓe tana juula kuccitta ko rewo hankandi mon ko suudu ndu tan sono juule joni manan ko yimɓe taro tan masalan wona ɓe ni no mbatte ni kay ko eɗen fof kaaba tan wa haysma kuntum fa walluwo jokomo saɗara allah ne wi wo illa الذين من بين أوتوا الكتاب ركع بدفت لا يعلمون أن عندي أنه هو كيد كابته على حقوني قوام من ربي ممكن يجوم سبينا دفت مد النبي سفريد أديدو هو كيد كفونا جمد كنا سبوي ما فارق وما الله وناني الله يغافلين كواب بلسنيرك أما تعملون قدام ولا أما يعملون ولا إن تايف الذين يوم قادم وني ساعدني بين أوتوا الكتاب ركع بدفت بكل آية كلا هاونين لين تندي كابون ما تبيو قبلتك إنده وتعفونا جماعة شيء نكون فوفتين دم على فون بعد أبد وما أنت بتابع قبلتهم بتشان دلين دشليد وشليد أننا أو جبراني رود فونا جماعة بيجي وتنبيه داتو هم كندر كابة وتوني فونا جماعة وما بعضهم بتابع قبلة بعض وانا كدي يوجا ما كدي نروا كدي فونا يوجا كابة كدي بيندون ديرتا يهودين نصارى نا اليهودين كتشتكوا بيت المقدس يهود نصارى كتشتكوا يفودي نانجي نفودي فوني فونا جماعة ولا إن اتبعت أهواءهم يوندي ساودي رودي بلاد ما بدأ بندر ماده ساودي ما ننفرض من بعد ما جاءك شغلك أرى ماده من العلم أجنن إنك عن إذن أنسان سودي لمن الظالمين كويتوان من جهة الذين آتيناه الكتاب ما ننجمراري الذين آتيناه الكتاب بين من دك من دفت يعرفونه ابن غندي أولو محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ابن غندي بيب مبني ابن غندي نون ولاد الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن سلام والله صدق الله العظيم لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أصد ابن سلام من عندي منجي مؤمن دينو غاندير مو بيامني غاندال بي محمد غال بوري ساتودي ko gandu mi biyam o ko masala yi gandir mi annabi sallallahu alaihi wasallam ko halal biddo non kany yedi way wonde ko bi yedi way yakorade ko biyam tan ta wana biyam ta ko bi gorko goddo ma non kany jibinta min mitin ani masala kono o do kam wonno ko hala Allah ko kany ma non haali dum woni ko gandu mi annabi ko buri sattude ko gandu mi ma non biyam mi biyete ko min jibini أي وإن فريقا منهم أي فد مبد لا يكتمون الحق أنا شود أقوى وهم يعلمون تائبا عندي فقوى الحق من ربك توني جبوانغ قم مريد أجواب فلا تكونن فتلات من الممترين كإستكتي بأن أنا المشير أعوذ بالله أنت الله فأنت صادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جمرات تودو يوادني كلا غوتو إليه إيمانا بجهة فنانج هو مانا موليها مانا كلا كل وأنا وادني كلا هن غوتو إليه فنانج تاي فنانج وتوني تحجت مثلا وجهه مانا في صلاته وفي قراءة أي فاستبقوا الخيرات مانا نقرد en jaccino de e gueɗe moƴƴereji fastabiqu nanan woni woli kullin wijhatun huwa o ko bimana ko alfariqu tan masalan ko fedde almafhumu min al umami masalan huwa damir o huwa fariq o nanan fedde nde mo walliha no huccita e manan on ɗon funna fastabiqu jaccoɗe ɗe alkhayrati badiru ila ta'ati wa qabuliha aynama takunu kala ɗo laati ɗon yaati bikum llahu jami'an ma Allah addu on onon fof noon yawmal qiyamati o on golle moɗon inna allaha alla ala kulli shay'in hunde fof qadir on mo hattani wa min hayso kharajta nokku boɗo jaltuɗa e ɗanngal fa walli wajhaka huccitini yeeso maɗa sadara al masjidil harami bangi suudu hormantenu ndu wa innahu ay huccidde toon nde lal haqu woni annasru awi tawalli lil ka'bati nanan lal haqu woni gonga min rabbika ummude e joome wama allahu wonani allah ɓe ghafilina mo weltidi amma ta'maluna ko liggoto ɗon ko ومن حيث خرجت nokku fof ɗo jaltuɗa fa walli huccitinno woni ko kalnoɗen joni woni awwalu nassin masalan ɗum woni manan ayaji ɗe no pilli pillitini nokku fof ɗo jaltuɗa fa walli wajha haka huccitini yeeso maɗa saɗara banggue almasjidil harami suudu hormantenu ndu hayso ma kuntum nokku fof ɗo gonɗon fa wallu wujuhakum huccitineje yeeso moon saɗara hu banggue suudu ndu li alla yakuna linnasi sabi hoto laatanade yimɓe ɓe yahuda ene mushrikina en aleykum e dow moɗon hujjatun hujja wiide enen mbeññida e moɗon mujadalatun fi tawalli ila غيره لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجهد ديننا ويتبع قبلتنا يهود إن بيهم يد دين أمن وروا كنا أمن وقول المشركين هافر بن النبي يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته ومندسوا الدين إبراهيم تيمون كنا جمود إلا الذين ظلموا منهم صانا ننطن بمب چند الله قالتا فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه فلا تخشوهم ودكليب يدمب huccidde kaaba wakhshawni kule kam min goto doftoɗon yemi roram woli utimme ni'mati ma non hami timmina nemam o aleykum e dow moɗon mi fewno on ila ma'alimi dinikum wa la'allakum bi ta'un tahtadunoɗon pewa fewde e gonga kama arsalna fikum kama yamirade manan towɗo o wi كما أرسلنا ما ننهن من دلد متألق ما ننأتم ما ننأتم أيضا ما نندون إتماما كإتمامها بإرسالنا ما ننهن تمل قولن من نلد ما ننفيكم موضا رسولا نلاد منكم جهاد إمن محمدا صلى الله عليه وسلم ما نن يتلو عليكم وإن جنغ يمن آياتنا آيات أمن قرآن ويزكيكم نلبنا هنا كافراغا ويعلمكم إن أندنون الكتاب قرآن والحكمة يكوني هنا نياواج ويعلمكم ما أندنون ما لم تكونوا كأن لا تنوك تعلمون أولا لني فاذكروني أذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ما فيه من الأحكام وهنا قرآن إن يواج ينقصها المعاني التي لا تحصى ما نن يواج قرآن وني قرآن أندو بندقتهم تنها تنبق وني فوق فهم مؤمن وانا هو لديك من قصلها معاني كموج البحر في مدد وني المعاني التي لا تحصى قال علي بن أبي طالب لو أردت أن أوقر من الفاتحة همل 70 بعيرا لفعلت
somi jolanoma teddinde tan e fatiha tan ko ina rimde capanɗe jeeɗiɗi manan ngaari ngeloba jimli mumen mami waɗɗum e tafsir fatiha o tan ne o min manahu ina jaa e mana ko haali ko ma qala alkhawas aliyul khawas oɗo wi kañumnene mimma manna allahu bihi alayya ina jeeya ko allah moƴƴiranimi masalan ko hokkimi e moƴƴere an aadani mi'ata alfi ilmin wa tis'atan wa tis'ina alfan min ulumil fatihati ina jeeya e moƴƴere allah emam allah hokki kam ujunnaje temedere gandal e ujunnaje capanɗe jeenayyi gandal ɗum ɗo fof ko e gande fatiha tan mi o yaltani ɗon taw ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن أموني قرآنا جمع ما فرقنا في الكتاب من شيء ما نقول فونا نهي الناس مثلا ألا كي يكون نحن نعم دي قرآنا والله كجالة يقول سنة كينا نتفتري ديك وفاهم ما ييت والله فاهم ما باسي ييت كل فونا نهي قرآنا مثلا أيقول الله داشاني أي manan fadkuruni adkurukum jangtoɗe kam manan mi yoɓa on masalan ila manahu manan ujazikum komi yoɓa on mi jangto on o komi yoɓa on o fila hadisi anillahi hadith alqudsi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin min mala'ihi ko hunde de فأمنا مجد الحمد لله جنجر دوجي كيف بشر لي وما ننجو أن جبوا هاتي لدي ندفي من ذكر من جدا أو فبدا وفق قال ندن دوجين وإن الشياطين لا يوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم يجوم أنه الشيطان وندن شياطين الإنس والجن الذي سيدنيجي ينبئ سيدنيجي جنيجي فونغو نغو سيداني ندن نغو سيداني جن سيداني ندن نغو ستو سيداني جن sabi wonnoon seeɗan neɗɗo o ko aɗa mo cinnude mo jinni o kam sa wi audu billahi mina cheitani rajimi tan dogati e lawol muɗum kono oɗo o jaggete kay ara e maɗa ɗum woni ɗiɗo manan cheytaneji gonɗo e wirdu mum ina jangga ma anan janggata hen ko qur'an waɗata hen ko istigfar ina imsino juulata hen ko inulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam manan ko wiyata ko la ilaha illallah oɗo so wiyama ko mushrik walla ko mubtadi ko sirkuɗo walla ko gonɗo e bida hande kay mbiyowo noon ko cheyɗani maɗa saɗa jogui haqqille oɗo ɗum nde woni cheyɗani neɗɗo maɗa kam nani tan jaggu tan manan ko cheyɗani saɗa wawi kam fi sa wawa kam jogo ɗum kam jahalawol maɗa masalan haqqi ko cheyɗani woni ko ɗum woni ɗum none manan fadkuruni adkurkum allah wi mo haalimi e hoore mum mi haala ɗum e hooram mo jangtimi e dental mi jangto ɗum e dental ɓurgal moƴƴude e dental muɗum ngal o jangtimi ngal manan won wiiɓe udkuruni ko tazallalu li jalali adkurukum asfilu heɓiko manan alhujuba ankum manan jangtoɗe kam ko koyninoɗe manggam ngo jangtoɗe kam mi hunce wirgalloji ga moɗon wo ufidu aleykum rahmati mi wanje mon yurme nan wo ihsani e moƴƴingol an wo hibbukum mi yiɗa on o arfa uzikarakum mi ɓamta jangtowol moɗon filmala il ala e dental tongal ima fil hadisi wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu zira'an wa qad ballori fede am fodde سبر مثل فادي مودم فديرا وفي الحديث أيضا إن الله إذا أحب عبدا النبي بيس الله يدي مشهد مودم نادى جبريل ونادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ما نادى جبريل وجبريل من دم يدي كاري ينمو كان كاري فيحبه جبريل يدمو ثم ينادي في السماء يفتي جبريل نادى أسمان إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم ويينا أسمان الله كوي يدي كاري ونن نجد كاري فيحب أهل السماء بأسمان فون جدامو ثم يودع له القبول في الأرض رفت وانا جبل ليدي وحال فوهم إننا وهذا من جملة الثمرات المعجلة ويدم لو جملة بس نواجه جاودة توجلك أدنى ونند برجو وأما المؤجلة ستيكم مؤجلة ولا جادة ثم فرؤية وجه الله الكريم ويد ذات الله تدعو ورفع الدرجات بمت الدرجوج وغير ذلك وينبغي للإنسان دال أحمد السابين هانا ند أن يذكر الله كثيرا يجمع الله هو كل بقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جل ربي الله وهيج ربي فوف الله رسني يا فاد بكر وجم بين جبد مولد الجنة ولا يلتفت لباس ولا رقيب
oto yeccito manan jehowo jumowo walla manan jehowo ko fewani manan li qawli sayyidi al-hafani khitaban lil arif billahi ta'ala ustadina الشيخ الدردير ودوي يا مبتغي درب أهل الله والتسليك دع عنك أهل الهوى تسلم من التشكيك إن اذكروني لرد المعترض يكفيك فاجعل سلاف الجلالة دائما في فيك يا أن أبو ولا ببليا بالله إن يدي نادي أمجي تشجع ما دايم بلاد كيسا كيسا تقول أيدو الله بيتن أذكروني أذكركم جنت ده كم جنت أون ثم دو ينيما إروت ده كلكم إن فلو بيرو لكن نون وقت سانغارا ما نقول الله دائما يووني هنوكم هذا مثلا أوني ذكر هرسير أمغال ما ده ونده ni de waliya be Allah kali koni nan Allah hali tawa annabi sallallahu alaihi wasallam hali waliya be Allah kali wala tatruku dhikra li adami huduri kama Allah koto neddo wi ni min mi tawnani Allah tan mi jangtata ko ala la ilaha illa Allah kay wi non tan manan astaghfirullah kay wi non tan fa rubba ma dhikrun heewi jangtowol ma ghaflatin wondude wel sungo yajuru fawda li dhikrin ma huduri ko yettin ma jangtowol wondude tawnugol li annahum sabbahu dhikra bi gadi zanadi e nandi dini wirdu way kono toɓɓude ta ni ذكر وحيث أتونان رو هنتن ويكون تجوا تاسندني فلا ترك الإنسان الغدا لأدم إيجادي من أول مرة مثلا وأنا كأتجي تاسند ما أداني جينغول تنوبي وأنا أروته ما نهاني تجي هاني أدي جينغول بل يكرر حتى يوقد مثلا فإذا ولا القلب نارت الأعضاء فتيقرني لي يدي يردن كرني لي نور فلا يقدر الشيطان على وسوسته سيدان وسبسكين بقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يموني بيدو هل بالله فسيدان بينا ممبتن ما ننسي هبي بممي بسيرتن بكيفتوك تمانغو الله ما ننبندتو به وخفت الإبادة جوال الله قال خيط على الأعداء دو ترك جوم فلا يكون على الشخص كلفة فيها أن كان يكون روات الله قد تمتر عليه يو بيد إذا جوجي جوني بعد جمع فوت أجنر صلاة ما نن بيد بعد أجنر بيد أجنر صف صلاة الفاتحة ما نن بيد جولة فد ما نن تيم در تاكو جمع قول دم نوي من نوي ورنا هن كان دينغوتي عندي نبض ساتة ما هن كاوان كلا هو غودا وفتان هو فوق هن كان ديبي مثلا وني ذكره هن كان دي هو يما نن إجوم وني بي مثلا ويكفي الذاكر من الشرف إذا رفع الحجاب فلا ملالة بتكليف الإله ولا مشقة وني كادو هذا إن يوانا سنجي ديرو يتدون قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني أنا الله بما تن مين كم يجور ديرو كلا جنتيدم ثم بقى وقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون جنت دي الله كو هيوي متى اودon male dum do yoni manan tamen tan moƴƴi ko rabbi de haala so neɗɗo ne jogii zikru mum wirdu mum en mbiyani noon tijaniyya tan de en mbiyani ma ala wirduji ne keewi waliyaɓe laabi men ne keewi kala hen ngol jagguɗa moƴƴintan manan ndewa ɗum hoto kam seyɗane mum hoto difte kam ko mbatta ɗo ko bida ko mbatta ɗo ko shirku ha woppinma ɗum ɗon seyɗane diftoma manan nawma ɗum yo Allah dandu hen neɗɗo masala ɗum ɗo ɗiɗo zikruji ma pinenno hande eɓene keewi aduna he jaggunoɓe wirduji goppi enen mbiya ko seerenɓe ndewe yimɓe manan goppe ɓe meeɗani jaggude haydara manan wahabiyankoɓe manan ina ndewe yimɓe ɗum ɗo ko shirku ɗum ɗo ko bida balɗe ñanden nde goto e taniraɓe Cheikh Tidiane radiallahu taala anu mo wiya wonde won fatwa goto uddita to deftere wotere manan ɓe jii ɗum no ummita tawutto ina waɗa hen masalan deftere nde ɓe mbaɗi hen ko namde e jabowol ɓe namdi mbete julde caggal Tidianiyanke ena sella walla sellata o woni jawabu wi ko sellata manan ɓe jabti ko sellata saabi wayno Tidianiyanke woni koye bida manan ɗum noon julde caggal mum ni woni manan ko sellata masalan ɓeɗo noon eko nande ɓeɗo nane meɗen hande ha wayno koosi eɓene keewi kewgol no hulɓini no feewi manan ɓe mbiyata ɗiɗo wirduji ko nanggam o saɗa jogui kurus tan mbiyanma ko wedde ɗum ɗo ko eɗen moodi Allah walla ko nandi hen wa ala kulli haalin tan paamen ko eɗen gone tafsir tan wallahi si noon ɗum sen yalliɗo haalde manan en mbaaliɗo haalde adillaji manan wirduji gila to Qur'ana haya hadis annabi sallllahu alayhi wa sallam en mbawa ɗum gaynude masala ɗum ko Allah goto andi manan ko woni hen min mbiɗa andi manan ko min ɓuuri famɗude kam gandal e seeremɓe wiyeteɓe ko jomiraɓe manan gandal manan e lawol tijaniya kono min ɓuuri ɗo famɗude gandal o kala kam neɗɗo kam mo nanmi kam ina wiya wirdu ala asli manan walla kurus kam ala asli on kay kam min fo e famɗude gandal on kam mi andi on ko min ɓuuri ɗum gandal
on kam min kam mine famɗude gandal on kam miɗa anndi ko min gandal sabi on miɗa wawi haaldude muɗum masalan e yeeso ihtisar ten manan e yeeso raɓɓiɗinat ten ko ha paamen oɗo wirdu o itta ko e deftere Allah o itta ko e sunnanulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so wona majjuɗo mo yiyata ɗiɗo kurusaji itta ko e nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yumma sawdata ko sohnajo nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wirdintuno ko galude tamaroje ɗum woni ko waɗanno masalan Abou Hurayrata oɗo sahabi enen fof eɗen gandi ɗum joguino kurus muɗum ne waɗa ga ha e dande manno jagga ene limiro ma noon ko so zicri ma noon ɗumanaji so neɗɗo ari noon wi wonde annabi sallah sallam ko yi manan umma goto umma hatul muminina suudu joom suudu muɗum ne waɗa hunde manan haɗani manan ɗaccite annabi sallah sallam sukutu muɗum ko tashri kala ko annabi deƴƴi ɗum hankandi koko law annabi kañum ko yi o deƴƴi fof gasi wonti hankandi ko hunde nde ganduɗa koko lawɗina masalan wonno ko so yi ko moƴƴani tan kanko haɗat ina waɗde makko kala ko yi ko moƴƴani haɗat ko deƴƴi fof ko noon ɗum ɗo ko joom suudu annabi sallah sallam ɗum ɗo ko Abou Hurayrata radiallahu taala anhu l'imam Suyuti mon waɗi deftere no wiye minha jasahullahu hayran o haale deftere he tan eɗen fof eɗen gandi Imam Suyuti gandal muɗum manan guila e dendagal fannuji fof masalan deftere no waɗi ɗum ko min ko lasli kurus tan e sunna annabi sallllahu alih w sallam ɗum woni manan deftere ɗe masalan ko haalata ɗo ko fof ina ruuyta ina ɗaya haydara keɓa o cero mo lakhasul gawli tinnoɗen jaggere wirduji men ha tiiɗe eyi a seeɗaneji noon no keewi no feewi seeɗaneji no keewi no feewi manno ko bonnata hannde no feewi no feewi wallahi ko sahidallah a isli gonga eɓen goni hannde yimɓe ɓe gongol ngol ngannduɗa ganden kam ko ɓe gonani en ko ɗabil mirtade eɓeno tombi tan eɓeno pandi ɓe joni goɗɗo no haalana min ɗo ñanden no wiya ɓe kurusaji ɓeɗo ɓe birdirten ɗi won ummotoɓe Saoudi joni ne gara ga hen nana keɓe ne mbaɗa feere kala mo mbaɗi feere ha ɓoori keɓa kurus muɗum manan nawa so nawi neldi toon mbiyata ko kaari mi ɗaccini ɗum kaari mi ɗaccini o ɗum ko kurusaji kuruse fof no jogui jobdi manan koɓe joɓata hen jomum masalan hakke ko woppini ɓen manan jurduji mumen ko masalan ɗum noon ko ha tinen tan ganden Allah kam ina andi annabi sallllahu alayhi wa sallam manan ina andi eɗen goni e peewal jurdu o wona woni e peewal mi wiyani noon lawol tisaniya tan de laabi waliyaɓe Allah ne keewi no feewi kala ɗo woni jabɓuɗa hen yettintuma ko Allah yettintuma ko hadara Allah yettintuma ko hadara nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en mbiyani noon ɓe gona wirdoɓe gona julɓe ala enen min fof ken gotum koɓe julɓe enen ken julɓe kono ko mbatten ko cuuɗari wiyede on jii enen fof eɗen jogui comci kono noon comci meɗen ɗi ne certi manan sen jii ɗum ɗon en jimoni fof ne suuri ɓanndu muɗum kono ɓe ne jogui montre uji ɓe ne jogui lone ɓe ne ñoota jeybaji men ɗum ko wirdu wayi kono masalan ko ñantare ni ɗum woni ɗum ɗo e wiwani heddi ɓe ne jogui comci hay goto en mbiyani wona julɗo mbiyowo la ilaha illallah muhammadou rasulullahi fof ko julɗo kaadi omo irri ɗum ɗo mo totta waktuji ɗi joyyi omo hoora nduɗo lewru korka manan omo hajjo yaata suudu Allah to mo aska manan jawdi makko ko Allah hokkimo manan oɗo ko enen moni kon gotum kono ko mbatten ko noon paamen ko ha ganden ɗum ɗo neɗɗo kay yo yi ko moƴƴi o wiya o waɗani kono hoto wi kay mo bonnitama noon ko moƴƴi ko an kay ka julɗo ka min mbiyanima a wona julɗo enen fof ken julɓe kono noon hoto wi kay waɗoɓe ko moƴƴi kay wonde ko mbaɗata ko ma noon fewani aɗa hefurino ɗumen masalan ha yettinanene kadi oɗo kadi ngol ɗo ɗeɗo oɗo mablam so tawi a juuli tan caggal jomum julde ma bonni te pamonne nene kala e maɓɓe ne mi ittitinani ina kala e maɓɓe nene joguiɗo tan aqida maɓɓe ko ndeɗo fimde kam jogue meɗen hay sa funtodiri e muɗum andu kam ina suuɗanma kam ma noon ndiɗo mbaɗi kam ɗum kam wawi dañde tuusal haalandema ɗum kam ko noon ronki suusde haalandema huuli andu kam ko ndeɗo fimde kam ma noon jogotoma won kam bi hasarin min won kam e dentogol timmugol e habaru ɗum saɗiɗi hissude lawol maɗa he masalan yo Allah reena en noon o reenana en diine men o reenana en lawol meɗen ngol gonɗo e dow ngol ko lawol Allah ko lawol nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah fewni en fewno ma noon dendagal julɗo ɗo ayi hawni fe ayi manan demiraɗo toɗo o waskuru li wala takfuruni manan mante kam hoto jedde kam bil ma'siyati mantirtomi ko ɗoftuɗonmi manan hoto jedde kam bil ma'siyati ya ayyuha alladhina amanu ehimon gonɗinɓe Allah ista'inu ballinoro ɗe manan e ka habaru l'akhira bis sabri e muñal ala taati wal bala'i was salati e julde hassaha bizikri manan li takarruriha wa izamiha inna allaha allama as-sabirin o wondi ko e muñɓe ayi yettima
ولا تقولوا هدنبيه لمن يقتل أن براد في سبيل الله لا أول الله هدنبيه لدى أمواتهم كما بلدتشو أحياء بقلوب أرواحهم في هواصل طيور خضر تصرف في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ولكن قل لا تشعرون أن غندا وانتن لا تعلمون ما هم فيه أنتم أتاكم قل دوم ولا نبلونكم بشيء ولا نبلونكم ألا تودوا بي من وندي ما مجرر برؤا بشيء هم من الخوف إكلل والجوع إهاج ونقص أستان من الأموال الجودين والأنفس في التالي بالقتل والموت والأمراض والثمرات ما ننقص نواجب بالجوائه إلى نختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا وبشر الصابرين قلت منوب على البلاء بالجنة هم منوب الذين كبين إذا أصابتهم إذا أصابتهم سيهبيد من مصيبة قالوا إنبيا إنا من لله فألا جي من ملكا وأبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا من إليه فأودي الله راجعونكم من قلت فأبي الله الآخرة جيب نقول كونغ إن جيب ونجبري كلا مصيبة مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون نقول له كونغ كلين النبي صلى الله عليه وسلم تنفقه leji kedi gadi yanna babbe so hebima ko wayde kono ala kam goldo inna lillahi ajabbiltu ya asafa ala yusuf ona en jidum do surat yusuf manan dum woni gol kongol wadano gol woddi ko enen dokka gol kongol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un juldo so hunde hebi dum so jawdima adandi ko Allah wi ko bado dum tan أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع nan ɗon fittaali maayde rafiiji nan ɗon ɓesnooje gese mooɗon e remruuji mooɗon kono noon wo bassiru sabirina ɗum ɗo ko Allah wi ko baɗoo koko baɗoore manan ɗum kay ko waɗat tan so waɗii noon weltin muñooɓe ɓe ngannduɗaa so musiiba heɓii ɗumen ɓe kaala ngol ɗo konngol inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wonaa girliɗo ɗum ɗo hankkandina fof min ko Allah jeyimi Allah jeyima waɗata e maaɗa ko haaji ko aan ko jeyɗaa tan aan neɗɗo ko mbelɗaa fof a waɗatee jawdi maɗa jeeɗa in sa wi aɗa waɗa hol mbiyoma Allah manon ko belɗa fo a firlitto hen masalan Allah noon jeyma jeeyi kala ko jeyɗa ndeke noon so hunde heeɓima Allah wi ko baɗowo ɗeɗo gueɗe teɗe gueɗe musiba fof koye mumen woni wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sa wini Allah wi yoɓe ni ɓe ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ɓeɗo de ina e mabɓe yurmandeji salawatu mum woni magfira yaafede bakkatuji mabɓe min rabbihim morode joomi wa rahmatun yurmede Allah wa ulaika humul muhtaduna ɓeɗo goni fewɓe jaalana Allahu min manan bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ko ni tan anan ko hemma noon annabi sallallahu alaihi wasallam wi lampo muɗum ñifino fastarjia woni annabi wi tawa e hadis man istarjia indal musibati ajarahu llahu fiha wa akhlafa alayhi khayran manan kala mo musiba heeɓi ɗum ruttitini haali ngol ɗo konngol ma Allah tabaraka wa taala yommo eko heeɓimo ko ma lomtanomo lomtinanamo ko ɓuri moƴƴude eko yaarimo ko ɗum noon kala julɗo mbiɗoni hen tawi ko jebiliɗo hen Allah tabaraka wa taala an lampa makko ñifi o wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yumma aysata wi ɗum ɗo kay ko lampata fa qala kullu ma saa al mu'mina fa huwa musibatu o wi kala ko metti julɗo sunnini ɗum ko musiba wiyete rawahu Abu Dawud fi marasilihi ko hemma mettuma fof wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sa wi noon tan Allah tabaraka wa taala lomtinanma wonno ala ko yahata e aduna ko ala ko lomto so wona diine neɗɗo hattoto tan perdi yeehi ala ko artati ɗum ko diine muɗum kono ko heddi kala ko kattiɗa e aduna Allah ina jogoo ko ina lomtanoma
لكل شيء عارف به لكل شيء إذا ما فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضه هوني فوفي كنت تيردا يا أدنى إن جوجي كو إن لومتو الله نون ساتيري مود ما يكون لومتو سام موني ما نان كامل من موجي جول هو بيدم بويورتي الله so wini tan Allah tabaraka wa ta'ala lomtinanamo masalan eɗen nganndi Ummu Salamata tan joni ene oɗo hikaya ana Ummu Salamata nde annabi sallllahu alayhi wa sallam nde resata ɗum nde ko addi resnomo ko Abou Salamata ko joom galle makko wara koto selloyno jihaadi manan mo jibitini sukaaɓe warama manan kanko o heddima kono noon mo gonɗini noon aya Qur'an nani annabi sallah sallam wi kala mo ɗum ɗo heeɓi so tawi a wini tan Allah tabaraka wa ta'ala ma lomtinane ko ɓuri moƴƴude o wi noon o jaɓiri ɗum Allah heddi noon o miijo holno dañiri so ma noon hono joom galle makko ma noon mo woni ɗum ɗo Allah tottimo annabi sallah sallam piso rottimo piso kañum ma noon ɗantum mata o dañi ko ɓuri moƴƴude e joom galle makko on masala inna safa wal marwata Allah toɗo wi hayre wiyetende safa e hayre wiyetende marwa min sha'airillah ko e maaliyeji diine Allah faman hajja al bayta kala mo hajji e suudu ndu wa wi'tamara walla waɗi ɗon al umra fala junaha alayhi o bakkat ala e mum an yatawafa bihima nde wangoto manan e safa e marwa manan wa man tadawwa kala mo gatti noon waɗi ko waɗɗum hayran moƴƴere golli ko waɗɗanoki e muɗum fa inna allaha allah shakirun ko mantowo ko jaɓowo ko waɗi ko ma yommo alimun ina andi ko golli ko ay fala junaha alayhima an yatawafa bihima manan aya ono nasirini manan ka ɗum woni wa an ibni abbas anna sa'ya ghayru fardin bima afadahu raful ismi min at-takhir ana ibn abbas ɗum yaari sabi Allah wi ko bakkata ala leke noon bangade de yaade hakkunde safa marwa nde waɗɗaki wa qala ash-shafi'i wa ghayruhu rukn ana shafi'i noon mo wona shafi'i kay nen jaa noon l'imam malik ne ko yaari nani ko ruknu أنا بفريلة نحن كرهنا سوى فما هبتك وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله النبي فيني وندك فريلة دوي إن الله كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره وقال ابدأوا بما بدأ الله به يعني الصفا رواه مسلم أو الله فريلة من يعطيها كل صفاء مرة زودون فدورين فدور ده الله فدورين وده الله فدوري صفا إن الصفا أي سنة دوغا جوني كل كاجي دي وصفا فدور صفا مرة سلة فدور أمانا مرمى فيا صفا مثلا أي ما الجمع إن الذين يكتمون بين تودا ما أنزلناكم من جبن من البينات هجاج فين والهدى فاول كآية الرجم ونات محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه تقلن من فين للناس ونندين في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله بيوني بالله هدي من وإن من يرمين من ولا يلعنهم اللاعنون إن هدى بكلا هدى بالملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة إذن مولي الله حمانا حتى الجمادات والحيتان في البحر فو إذن مولي الله مانا جمرادوي إلا الذين تابوا سوانا نون بين توب مانا نلتي وأصله مجتني بيجيو من وبينوا كنيني وچونوكو فأولئك أتوب عليهم بيدي مدى جبأي من توبوا بويا مدى جبأنا من توبوا من وأنا التواب من ونكياو جبت توبوا بويا الرحيم جرمتو رجاء إن الذين كفروا إن الذين كفروا بأن يدد الله وماتوا بماء وهم كفار تولهالك بها فرب أولئك عليهم لعنة الله يدو دين قولي بوني من كد الله والملائكة ملائكة والناس بأجمعين دندامل أي فمن مؤمنون بين قولي هاندو بهن بيقول يجب لعنة الله على كاري نت بورد بعد هذا كثير تقاهم بيا يا الله هو كاري كاري مبورد وانا عند بطن مكو عند سمو جب يا الله مثلا على إن تجي بيا نون لعنة الله على الكفار يلا هو ده فرب ولا على الفاسقين كانوا نت كوبوني كوفو يلا هو كاري على دنيانا نبيتها كسونا نون ما يكو كثير نجوم غاربيني إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هي فرب ما يكدي وهي فرب أي بيدو أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هم مستحقون ذلك أي خالدين فيها كبسا صوب ينديدو كدي ولا إجيم الله يخفف هاين تاك أنهم قامت بالعذاب لبت ولا هم ونانك بينظرون إلى من ينيل توبة أو معذرة أي وإلهكم إله واحد جمرات تولوي ونديت مودون كان ربيت إغوان إله واحد كديت إغوان لا نظير له في ذاته
ولا في صفاته صدق الله العظيم وضع يتلي كن بي ما أن لما قالوا صف لنا ربك بين لا صلى الله عليه وسلم ما ننصف من جومه نني الله نون بي وإلهكم إله واحد الله تليني وي دويته مودون ما نن فطر ويد مودون e gonga ko deweteɗo goto mo ala koye nandi e zati mum wona e sifaji muɗum la ilaha illa huwa deweteɗo ala e gonga tawa ina nafa dewɗo o lorlata dewaɗo o illa huwa sowona allah goto arrahmanu kanko woni joom yurmede huftidinde e aduna julɗo kefere fof naati arrahman arrahimu joom yurmede heeride wonande jiya e muɗum gom imɓe tola hara waɗalabu ayatan ala zalika ɓe mbi joni kam ɓe nani sifa allah kono holko woni dalilu wonde ko oɗo woni mananne sifori ni no hande e rewede ɓe namdi dalilu allah kadi tellini wi inna fi khalqi samawati wal ardi woni e taggol asamanuji ɗi e leyɗele ɗe wahtilafi leyli wonna heeri e lutodirde jamma e ñalawma ona yaha ona ara wol fulkilleti e laaɗe ɗen tajri fil bahri ɗe ina doga e maayo wala tarasubu mo waqarata ɗe mutata eɗen dondiɓe mayen fa unnasa ko ina nafa yimɓe manan wama anzala llahu woni e ko allah ina tellina min assamai ummorde asman min ma ina ndiyam toɓo fa ahaya bihi o wurtiniri ɗam ndiyam ala arda ndiɗo leydi ɗiɗo puɗɗiɗi jeete baada mawti ha caggal yorde leydi ndi o bassa o seridiri ndiyam ɗam fiha e leydi he min kulli dabbatin e kala daaba wa tasrifi riyahi woni e pirlitugol keneɗi taglibiha januban wa shamalan haratan wa baridatan ɗina garda rewo ɗina wargo ɗina ɓuuɓi ɗina nguli wassahabi woni e duule almusahhari eltaɗe ina jaaha manan ɗo allah haaji bayna assamai wal ardi ina lombi hakkude asmane e leydi te belni ala ko jaggi ɗumen ay hunde woni e ɗeɗo gueɗe la ayatin dalillaji tindinoje allah ko goto ligaw min yaqiluna wonande yimɓeɓe ene kaqqila صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم أنا لا بد أنا لقوم يعقلون نون يمن فرج قاعد حق الله يتفكرون ويتأملون في أجائب قدرته وأنا أقول نفترض حق الله من كرجنا يموتون فيه ɓe ganduɗa ɓe kaɓɓilani ƴeewata mbete kañumen wonko jiyata kono ɗum kay sa ƴeewi ɗum tan gasi manan ɗum woni fa yalamuna annahu lqadiru ala kulli shay fa hada dalilu man tamassaka bihi wa atqanahu kafahu fi aqaidi imanihi oɗo dalil kala joguitiɗo hen ñeññimo o yona ɗum e piɓle imanagal muɗum wa amma almugallidu noon fa huwa man lam yahdiru lulama mo tawetake ɗo anduɓe goni wa lam yajlis bayna aydihim joɗota ko e jeese anduɓe wala yarifu l arda min assamai kalbahi anda leydi asma kono mumon ni tan masala iyadu billah ay ko ni de tan jeewi ɗum ɗo ko kawi saji de waqtila fi leyli wannahari ji tan o jamma e ñalama no lutodiri yaa tan ɗum imen gonno e ñalawma tan tinata manan tan jamma ari jamma en gonnomo tan ñalawma ari enen gandi wonnowo ɗum de won doknowo ɗum de manon ko allah tabaraka wa taala oɗo ihtilafu leyli wannahar en meeɗani yiide jamma tan eɗen gone jamma tan ha nangue fuɗɗi tan manan hakkude jamma tan yimɓe jiiɗum o goto hen fof jogui o place muɗum e ihtilaf noon heddi ko masalan masalan aduna o jamma no wooda ñalawma no wooda koɗo ñalawma o e jammoɓe tawdirta enen eɗen gona ɗo e ñalawma taw wonɓe to e jamma kono en tawdirtade toon ko niɓɓere ga ko lumiére kono kam koko lutodiri masalan enen gonen ga joni manan e jamma ɓen nan toon manan e ñalawma kono kam wona ina ko hunde kam koko lutodirta enen kam nokku fof ɗo wooda eɗen gandi so jamma ari ñalawma dañetake ɗon nokku fof ɗo wooda so ñalawma ari jamma dañetake ɗon koni wonno yarata masalan ɓe ɗi e nokkuji keddiɗi nene kañumen ko hono ɗum ɗo ko kawiti woni kadi ɗeɗo duule manan nde ganduɗa gonde hakkude leydi asman ƴeewa ɗum ɗo ɗum ɗo joni nde haalete nde qur'ana telloto nde tawi ɗi avion ngaji gotan kono wona yimɓe jii kam joni ene famɗi joni mo jolani avion e joni kam ɗe oɗo manan sahabil mustahar bayna sama wal ardi ɗannotoɓeɓe fof joni jii ɗum ɗo so asmani manan avion so weeyi ɗo joni seeɗa tan a yiyat manan secousse manan ene seeka duule ɗe so seeki duule ɗe joni tan yiyat hettoya dow duule ɗe gona less asman manan nana laaɓi cer ala fof ko takke muɗum duule ɗe nan less avion o nan lombi ɗo ɗum jo joni ene famɗi mo yirani ɗum yitere muɗum masalan wa sahabil mustahari bayna sama wal ardi haydara ne ala ko jaggi duule ɗe wona calɗi wona hunde ala ko juule nana jaa tan masalan ko ɗo yimɓe keɓata koye kañumenene kañumen tottata en toɓo ko ɗon so avion joni heedi dow tan gandi toɓo gasi manan kañum ala tinata toɓo toɓo nana tello less kañum manan nan dow manan ɗum asman kañum nan dow muɗum masalan ɗum ɗo woni hen la ayatin liqawmin yaqilun
sadakallahu al-azim ayi manan wa minan nas jomiraɗo towɗo owi wa minan nas ina yimɓe man yattakhidhu min dunillahi andada ɓena jogito ko wona Allah andadan sanamunuji yuhibbunahu eɓe jiiɗa sanamunuji ɗi bitta'zimi wal khudu'i ka hubbillahi hono no ɓe jiɗiri Allah ni kono walladina amanu ay ɓen gonɗinde Allah ashad hubban lillahi ɓen ɓuuri sattude jiɗgol Allah min hubbihim lil andadi li annahum لا يعدلون عنه بحال ما والكفار لا يعدلون في السدة إلى الله أيوة نيدي ما أكبر لا أكبر أنه مفسر ما أنت جلالين شوية سعيد شوية بشير دوهن أنه ياسم مفسر بي كما معنى كإنا يمبي بيغاندو دانا جاغا سنة منوجي فاندا من الله إنا مونينا سنة منوجي إنا مونينا الله فوفوتي إبن جيدا سنة منوجي إيكو بن جيدي الله فوفوتي جول بنون بوري ساتو دي جيدغول ونان دي الله وان كامبي رو فندو بي سنة منوجي دي الله سو بي ساتين سارة مبتن بيغوبي كو بن جيدنو ko ɓe faati Allah julɓe noon kañum en ɗon jaggi ɗo ko ɗon tan neware e sattede fof gotum ɗaccu bom so sattede ari kadi ni kadi ɓe ɓuuri kadi jaggude kadi ɓe jagguno ɗo masalan ɗum woni ndeke noon ɓeɗo jiida masalan ay kanko ni o waɗiri on jiiɗon ɗum radio aɗa sawino belni ɗum ne awi mana asaddu bannillahi faqadin farada al mu'minuna bi mahabbatillah wa amma mahabbatu mithlu al anbiya'i wal awliya'i fi al mahabbati lillah manan to bange fa min al mahabbati lillah famen ɗon moƴƴi ay ɗeɗo ayeji fof jasahullahu hayran ko joofi ɗo ko yimɓe fasigueɓe zaman ina nawta ɗum no yimɓe manan wiide aɗa jogo ceerno walla aɗa jogo neɗɗo tan mo teskiɗa tan aɗa mawnini ɗum ɗo fof way kono sanam ni ɗum woni manan ɓe pawa ɗum manan e ndiɗo mbaɗi o wi ɗum ɗo ko yiɗɓe sanamunuji amma yidde ko wayno annabaɓe e waliyaɓe Allah ɗum ɗo koye yidde Allah jeeya annabi sallallahu alayhi wa sallam wi la imana liman la mahabbata lah imanagal alamo ala gilli mo wawa yidde kay oɗo wiyetake manan ko muminu masalan aywa ɗum woni ko tafsir makko o kanko manan no lelnirgani o wi ɗon wa hasilu ma qarrarahu to lesto tan wa hasilu ma qarrarahu ene kanko ɗon joni o wi إن قلت دون إن الكفار كذلك يحبون الأنداد ليقربوهم إلى الله أوني هفر بيننا كأن جيت سنمون جديها بلنوا من الله زلفا فيقتدي أنها أيضا من المحبة في الله نمن يكونوا في جل سبيل الله وأجيب بأنهم كفروا بإبادتهم لهم فامي على كان موجود جل دي جيدا ونوع بين غني هفر بسبب وندبات سنمون جدي ولا بمجرد المحبة ما ننفرق بين المحبة والعبادة جل إدو قول جيدا فلا يؤبد إلا الله رويتاك سونا الله لا غيره بخلاف المحبة لوتي جرقل من أجل كون ذلك المحبوب مقربا مثلا من الله مثلا ولدوم تيم ودوتاء من جداء وانكو بلنا وما في أودي الله كالأنبياء والأولياء ولذلك من عبدهم فقد كفر ونا وليا بني أن بابي سندو ريد من تنهي فرق wana manan be do rewbe manan ko Isa en manan ko nande en Uzairu wala wana ko heferbe billahi be do non moƴƴibe wondetebe be jogira ko fu ko ebe gandi Allah be gandinma Allah ha bawa ballade Allah ɗum ɗo de woni ko serindi ɗum ko ɓe jaggu sanamunuji ɗi ndewi ɗumen ɗum woni walla jaggi annabaɓe ndewi ɗumen mbaɗi men ko Allah ɓe ko heferɓe mbiyete ɓeɗo noon jiɗiri ɓeɗo tawi ko saabi Allah ha ɓeɗo jiɗgol saabi Allah koɓe jiɗiri ɓeɗo ko gono sababu kamɓe haɓe jetto Allah kono wona eɓe ndewa ɗumen ɗum woni ko serindi manan dilliɗi ko mufassir o kanko noon wi wa hasilu ma qarrara hu mufassir anna al mushrikina sawwaw ala andada fil mahabbati billahi wal mu'minina in faradu bi mahabbatillah manan heferɓe ɓe pondi sanamunuji ɗi e yiɗirde e gilli bangi Allah manan ɓe jiiɗe pondi salmunuji ɗi e Allah wol muminuna noon in faradu bi mahabbatillah ande o wi julɓe telɗiri yidde Allah wa ma zalika fa hiya asaddu min mahabbati l mushrikina lil andadi ɗum woni kanko ni woni no firde wa qarrara gayruhu noon wa anna qawlahu ta'ala ashaddu hubban lillahi wonde ɓuuri sattude yidde Allah nde ko min jihati anna al mahabbata min at-tarafayn gilli ɗi ko bangeji ɗi ɗiɗi fal mu'minuna yuhibbuna Allah wa yuhibbuhum Allah julɓe ne jiɗi Allah Allah ina yiɗi ɗumen
وأما المشركون فلا يخلو إما أن يكون معبودهم آجلا هفر ما وني كبن دبر كو إن جوجي حقيل أم لا ولا حقيلاني فالأول سبن دبر كو أنا حقيلي يلعنه ولا يحبه نمغوانا تكو هد بيدابه والثاني سوف تاي كبن دبر كو حقيلاني لا يوسف بحب ولا بغض إن سبن دبر كو سنة ولا لقل نمكم يساكن يدي ولا نأني على أنه كدي يسير حسب لهم في نار جهنم تيكدي ما أون تيكدي دوشت ما نن جيمول جهنم إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا ما نن مول الله كو حسب جهنم ما نن في نار جهنم يعذبون به فمحبة الله للعبد سابقة على محبة العبد لله جيرغول الله فيدي ماتشو مون كو ادي جيرغول ماتشو او وناندي الله لان الله هو الخالق للخير والهدى في القلوب الله وني تاغدو موجere e peewal e ɓerɗe fa haysu khalaqa allahu fi qalbi sahti annura walhuda walmahabbata waffaqa al abda lirrida anhu nokkuɗo allah tagi e ɓernde neɗɗo annora e peewal e gilli fa hawridina maccuɗo o e weluye makko o mahabbatihi lahu e yidde mo wamtisali amrahu e ɗaftade yamirore makko nahi e woɗɗetade ko haaɗi walida qala badu l arifina ayuha almuridu anna inna iradaka minna law aradnaka jaalna kulla ma fika yuriduna tani ay waɗi manan an ɗurniɗo min o ɗogono golami no gonjide manan nde garum ɗo fof min miijoɗo alhaji Demba Aissata to Madina jasɓe rahmatullahi aleyhi anan ndeysan min e ceerno Samba rahmatullahi meeɗi ndewru korka mo haari ɗo mo jippi jeng on to Madina masalan Khalil Dieng anan to Madina air to nder ɗon subaka goram nande hen min tewo ɗon o wi min ñande hen yewtere makko wi wonde ko nana toon neɗɗo jaggi laawol tisaniya ɓoorima ɗum ko wona kañum ɓoori ko laawol ngol ɓoorimo manan ni tan ni ñande hen o lelniri o wi neɗɗo tan ina jagguno tan mi fini mi ɓoorima wona manan kanko ɓoori ko laawol ngol woni o wi subaka fof laawol ngol watta ko wicciti o wi ɓe ngol jaggata ɓe ɓen ko ngol jagguɓe ɗum tan ɓen kañumen jahata ɓe ngol jaggani noon ngol woppi ɗumen ɓe ɓen woni ko nana toon tan kaarina jagguno tan fini ɗacci taw ko laawol ngol ɗaccimo wona kanko manan ɗa ɗacci laawol ngol eyyi on jikka haala noon oɗo arifu billahi ko haali ɗo ko en na hawrite ɗum no feewi an ɗurniɗo min ɗurnagol maɗa ngol minna koye amen ngol ummi goppu gonnoɗo e amen tan ɗacci law aradnaka sinno emin jinnoma jaalna kulle ma fi ko yuridata ko wone ma fof min mbaɗata ko hay sa yiiɗi yaade a yahata min jagguete ma ha tiiɗa ɓoccitta ɓaade noon min natti min cohlanima noon min goppima eyyi an gandi gasi way kono puccu han gandi ngu tonggui muɗum ma han gandi tonguita tan yeehema anna gasi e belade mum ɗum ni gasi min ɗaccima e hilal ma ay woni de way alhamdulillah anan hayso jaalana tajaniyina manan eɗen ñaagui Allah nde Allah wurnata en hen wara en hen bi jahi rasulina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam walaw tara alladina zalamu sinno ma anan a yiino ana annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓen ma anan ɓe ngannduɗaa ma anan tooñɓe id yarawna al azaba tuma nde ɓe jiyata lepte ɗe sa yiino ɗum ma yi hunde mawde no feewi annal quwwata sabi sembe lillahi ko Allah jeyi jami an kanko fof wa anna allaha Allah sadidul azabi ko cattuɗo lepte wonande lundiɗo id tabarra alladina tuma nde dandi ɓen kafa uttubi rewaɓe min alladina e ɓen ittaba'u rewnoɓe maɓɓe wa ra'awul azaba tawi ɓe jii lepte wota gadda asa taƴi bihim ga maɓɓe al asbabu sababuji jokkodiral fof yeehi ha laaɓi ɓe certi allahu akbar wa qala alladina tabau wi ɓen rewnoɓe law anna lana karrata law o ko tamanni hani noon o wadani min duttagol to aduna fanatabarra minhum min dando e ɓeɗo ɓe min ndewnoɓe kama tabarra u minna hono no ɓe dandori e amen ni walaw littamanni ma noon wa tabarra jawabuhu kadhalika woni kama arahum siddata azabihi wa tabarra ba'dihim min ba'di yurihum llahu a'mal Allah no holla ɓe golleji maɓɓe bonɗi hasaratin ko nimsaji alayhim e maɓɓe woma hum wonani kamɓe ɓe haaridina eɓe jalta min annari e jeygo ya ayyuha jomiraɗo toɗo ya ayyuha nnasu e moɗon yimɓe kulu mimma fil ardi halalan ɗayyiba Allah joguiɗo ko gasata ko ɗum woni ɗum ɗo onon yimɓe pop ñaame ko woni e dow leydi ko ina dagani on ina laaɓi min o ko tabi iddi manan wala tattabi khuɗwati cheyɗani oto ndewe laabi cheyɗane cuɗgol mum innahu cheyɗane ko ila kum wonan ɗon adu won ko gañumo mbi noon peññinɗo gañgu mum ha feeñi innama yamurukum on jii ko cheyɗane yamiri toon bissuuɗi ko bonande
bakkat wal fahsha'i hunde bonde e sharia wa an taqulu ala Allah ene kala to ne Allah tofino don ma la ta'lamuna ko on ganda min tahrimi ma lam yuharrim wa ghayri wa idha qila lahum subiyana ma kambe be heferu be ittabi'u ma anzala Allah ndewe ko Allah jippini min at-tauhid wa tahlili at-tayyibat qalu in biya bal daccu nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana minen min dewata ko min tawi do mum wabirabe amen ko min ibadati al-asnam wa tahrimi as-sawa'ib wal baha'ir Allah non wi awalaw kana abaw be ndewat be hay salati ma wabira mabbe la ya'qiluna shay'an ganda haydar ka ilani hafere dina wala hataduna pewano fada gon ay deedo ayaje mana ko ha pamen tan deedo tamassaka biha mana be amsala deedo ko nande men be do munkirune en yodda en biyata joni ko en wirduji di ko yimbe ko wajadna tan manana aliha abana wajadna aliha alfayna aliha abana wajadna aliha amman tawi tan wabirabe men bada tan gasi min badi dum woni manan dum do on kay haytar on tawi yimbe en jogi kurusaji tan non naate kurusaji on tawi yimbe en birde tan gasi on birdi dum do wajadna itte wajadna ƴeewa non dum do ko o deedo ayaje kanje ñaawi to e do mabbe manan goto e mabbe ndeni min kalda ko hono ni woni no haaldiri masalan wajadna kono noon ƴeewen tan enen joom haqqillaji en ayo on o ñaawiri ayi mi tawi babam na waɗa hunde a waɗi hunde nde ko Allah ina felma so tawi ko bamma waɗata ko fewani a waɗi ɗum an ka felaɗo ɗum woni wajadna alfayna wajadna kono so tawi bamma waɗata koko feewi ƴeewe ɗum ɗo de no Allah jaabo no haaldi ɗo ni awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun ni de jomiraɗo wi ɓe ndewata felore nde wona ɓe tawi ɓen mbaɗa ɓe mbaɗi ala felore nde woni ko mbiyete ko so ɓe tawi babiraɓe ɓe ngala haqqillaji fewani ɓe ñamtina ɗumen eko fewani ko a tawi bamma ne fiya sabara manan aɗanni fewani wiyatema aɗa fiya sabara aɗanni kam manan moƴƴani bamma ko fewo mbaggu aɗanni kam mbaggu kam moƴƴani ɗum ɗon aɗa sa jogui haqqille firtu ɗum manan cansa a tawɗo bamum ne wiya la ilaha illallah tawɗo bamum ne juulaynul alallah sallllahu alayhi wa sallam tawɗo bamum ne wiya astahfirullah i oɗo kañum manan sa waɗani ko tawɗa bamma no waɗi ko ono mbatta wona keefewo manan ɗum ɗo henne manan nden duttoyɗa manan waɗoyde ko fewani ko ɗum woni nam piyoya bawɗi walla manan mbaɗoya manan gueɗe ɗe fewanɗe awalaw kana yo yimɓe paam ɗum ɗo no moƴƴi kala ɗo Allah wi wonde tawde bamum no waɗa hunde moƴƴani omo rewi hen joni awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an nan toto suratul ma'idati manan ɗo awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ɗum woni manan ɗum ɗo kala no ñamtinɗa bamma peleɗa tata ko baba o waɗanno ko fewani anne aɗa felni kono baba baɗo ko moƴƴi walladina amanu wattabatum zurriyatuhum ɗum woni manan ɗum ɗo sen jiiɗo ayaji qur'ana ko ari ɗo ko masalan wonde kala ɗo moƴƴere tawɗa moƴƴere ina waɗe a ñamtinto moƴƴere nde nde feewa sa tawi moƴƴere ene waɗe tan a ñamtinani walladina taba'uhum bi ihsanin ɗum woni ko qur'ana haalanta en kalde tawɗa yimɓe ne mbaɗa ko moƴƴi a waɗat ko moƴƴi wona moƴƴo sa waɗani ɗum ɗon tan gasi an woni bonɗo ay ɓeɗo tawɓe wirduji ɗi ne mbirde mbi mbaɗani ko wirduji ɗi mbiyani innani Allah juulani e annabi mbaɗani astahfirullah mbaɗa ko barke wonnoɓe tawi ko moƴƴani koko moƴƴi manan ɓe mbi moƴƴani ɓe goppi manan ko moƴƴi ko ɓe sa woppi ko moƴƴi tan jahata koko boni fa maza ba'da al-haqqi illa dalal caggal gonga ko majjere tan woni toon laabi ko ɗiɗi tan lawol peewal tan lawol majjere sa woppi peewal tan janata koye majjere sa woppi majjere tan jana e peewal ɗeɗo gueɗe ɗiɗi manan goodi yo yimɓe paam ɗum no moƴƴi ɗo kala mo kalduɗa e ɓeɗo yeddoɓe eɓene jaggi ɗo ha tiiɗo ko wajadna so ɓe gaddema ɗon tan mbiya aɗa jaaka walla ko nayi den kono ayeji ɗe ñaawi ha gas awalaw kana ƴeewe ɗum no moƴƴi de no hawni no feewi so Allah wumni neɗɗo tan ko gumɗo ala kono mbaɗa wadde an so Allah wumni neɗɗo tan ko gumɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam wi en ahabbul a'mali ila llahi adbamuha wa in qalla ko ɓuuri yiɗede e golle fof to Allah koko ɓuuri duumade hen an a jaggi ɗum ɗo a taƴi ɗum aɗa duumi hen te ko annabi wino ko ɓuuri yiɗede e golle ɗum woni so tawi ko mbiyata wirduji ɗi ko neɗɗo jaggata ko ko Allah kay wi ko kasiran tan kasiran noon holko dottini on te noon annabi sallah sallam wi ahabbul a'mali ila llahi adwamuha wa in qalla Allah ɓuuri yidde e golleji fof
koko ɓuri duumade heen aɗa taƴi ñalawma fof aɗa waɗa ɗum ɗo hay sinno ko seeɗa ɗum Allah ɓuri yidde annabi wi khudu min al a'mali ma tuɗiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu jagge golleji ko mbawɗon oɗon golloro ɗum ɗon Allah saftata ha cafton isa jaggi noon an a jaggi temedere maɗa aɗa juula e annabi a jaggi temedere maɗa wiya astahfirullah a jaggi temedere maɗa wiya la ilaha illallah aɗa duumi heen ñande fof an sa wiyama ka mubtadiu ka baɗɗo ko biɗa ma ɗum ɗo ko haala Allah woni ɗum ko haala nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam won ɗo ɗum ɗo hawniyama famen no moƴƴi famen no moƴƴi alhamdulillahi eɗen goni e basira e habaru men he Allah no andi eɗen goni e jiiɗe timmuɗe masalan eɗen ñaago Allah ɓeeɗo lundiɓe yo Allah fewni en fewna ɓe manan artira ɓe jadda to ɗariqi masalan ayi jamaraɗo wi o masalu lladina kafaru sifa ɓen ɗon manan yedduɓe e noddoɓe feede e peewal ka masali lladi yaniqu ina wayno sifa on mo ina sawtina bima la yasmau illa du'a an ko nanata so wona manan du'a noddu cawtingol woni da an manan e noddugol sawtan manan wala yafamu manahu manan summum bukmun umyun ɓe goni manan summun goni faaɗuɓe bukmun humɓuɓe umyun wumɓe fahum kamɓe la yaqiluna ɓe kalɗintaɓe famata almaw'izah ya ayyuha alladhina amanu ehimon gongɗum ɓe Allah kulu ñaame min tayyibati e gueɗe daguiɗe ma razaqnakum ko min gardigini on washkuru lillah mante Allah e ko Allah daganani on ko in kuntum so on laatima iyyahu ko Allah goto ta'buduna nde woton innama harrama on jii ko Allah harmini aleykum e dow moɗon almaytata ko ñamde jiiba ayi manan ɗum no harmi waddama e ƴiƴam manan puufaɗam ayi manan ɗum nene koko harmi ƴiƴam puufaɗam manan ko darni caagol mum tan ayi manan wala hamal khinsiri ƴiƴam kirse noon ko jeeya koye ƴiƴam puufaɗam yimɓe paam ɗum no moƴƴi hirsoɓe layyaji tan mbiyana cakka ƴiƴam ɗam en walla ko nandi hen fof ƴiƴam ko mbalo jam tan sagande taƴete ɗum woni manan damul massour wala hamal khinsir e tew manan baba guirgue وما أهل به فبمتا صوت لهرسته لغير الله كونا الله به لغير الله فمن ضر جمراد في كلن موجوانيا ما نن لور أدي بمن يام دي دو جد غير باغ ولا عاد وانا جلت دو جولب ولا عاد وانا ججت ما بتديو ولا بفلا اسم عليه بكت على ما كو نيامي إن الله لغفور كجافو دي بهم رحيم جرم سو أي ما نن وخرج الباغين ولا عادي عندي كان نون كو شافعيين وهي بدو سندك دي ما نن مذهب ميدن أنا كان كوي كباغي عادي ما ننبيد وانجلسي ويلهق بهما كل عاس بسفره غوفر دان المؤمن كالعابق والمكاس ما فلا يهل لهم أكل شيء من ذلك مكاس وين دوان انه جوت انت يهبنا كيف تكاكم ما ننبيد ما لم يتوبوا دون بتوبان وعليه الشافعي كان مذهب مالك ان الوندي ما نن اودو الامام مالك كان ياري ما نن انن غوفر دان ngal muɗum no ñaama jiiba hay sinno tuubani ana gayra baagino o firdani ɗum manan no firdi ɗum ni ala ko baagin ko ɗaalibin o wona ɗaɓɓoyɗo ɗum ndimami marikin firdi baagin o ko ɗaalibin masala sami haala tan moƴƴine ko tafasiruji ɗi tan o jaggiri ko gayra ɗaalibin almaytata woma ma'aha manan wo huwa yajidu gayraha o wona jiilo yiiɗo jiiba o tawi omo dañi ko wona jiiba o ɗum woni on ñamata wa gayra aadin o ko mutaaddin ma ahalla llahu lahu manan mo wona kadi jawtuɗo ko Allah daknanno ɗum ɗum woni masalan ɗum woni firo imam malik no firdi masalan baghina aadin o masalan ayi إن الذين يكتمون ما أنزل الله بين شودك الله جبني من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
إن الذين بين يكتمون ما أنزل الله بين شودك ألا جبتني من الكتاب دفتر المستمر على نأت محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود ويفترون به إذا وستدون ثمنا قليلا ثمن سيد من الدنيا يأخذونه أولئك ما يأكلون في بدونهم بين يامتا يديد من إلا النار وناجئ ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله حال زائمة ولا يزكيهم لبن تابيتون بكر وجوههم ونبي عذاب أليم نفت مستفر آخر أولئك الذين بهم ونبين اشتروا الضلالة وستي بمجر بالهدى اتاول والعذاب بمستي لفت بالمغفرة اياكويا ما ننفما أصبرهم على الناس خاذتكم مني بأجيم المثلا نوجول وتعجيب أخذ للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاه فالمعنى وتعجبوا أيها المؤمنون كاولي أنن جول من صدر هؤلاء من الفهد على موجبات النار أجل بطنا بجيم التي من جملتها لأن جاء جملة مهم الكتمان سود ما نبأخذهم الثمن القليل وغير ذلك مثلا فما أصبرهم على النار ذلك جمرات وينيأتم دونون الذي ذكر من أكلهم النار وما بعدها بأن الله نزل الكتاب الله تلني أول القرآن بالحق أقوال وإن الذين اختلفوا في الكتاب بين نور دفتر بذلك وهم اليهود ما نل في شقاق ابن غني ليس البر لا تاكي دجر بأن تولوا وجوهكم كل كنتم جاسمون قبل المشرق والمغرب وناتم سند ما ننقضون ما ننقضون وناني ما ننقجر وكنتم جاسمون سودون جولة كنا جهرناك نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك والنبي أموني وانغاجنا نصارى إندي مجر دجر ونسانكو فوشيدة ناجنا فولا ما نن يهود إن بين مجر ونسانكو فوشيدة بيت المقدس الله وي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أنكم يدفعون غربيا ولكن البر هو الإجر ما من آمن بالله ولكن البر جنجنا أجمعنا البر ما ذا البر ولما ننجم إجر وقرئ بفتح الباء معنى بمعنى البر مثلا ونجنجين أولها الكرام إن الجنة ولكن البر ولكن البر ولكن البر ولكن البر ولكن البر من آمن بالله ونجد ونجر بون قومين الله واليوم الآخر قومين يلوم باتنجد والملائكة قومين ملائكة والكتاب يدفع الله تلنه والنبيين يأن باب وآت المال ورك جودي على حبه وندي يد جودي ميزة بالقربى جمراب جيدقا واليتامى اليتمى والمساكين المسكين وابن السبيل إلى والدنيد والسائلين ما نياغو توبه يلو توبه وفرق قابي وحب الدداد وأقام الصلاة ودرني جل وآتى الزكاة وحكي أسكال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون والموفون بأهدهم ألن ديجا هنا الناس باجي منصوب والموفون بأهدهم موفون الأطفال وإيمان ولكن البر من آمن من أي مثلا قلت سوء مثلا ولكن البر من آمن والموفون بأهدهم إذا عاهدوا ولم يجدوا أهل لبدهم وأهل نسريها أي والموفون هم بأهدهم ما نن أهدهم من ما نن إذا عاهدوا سبنغاد أي nanan ko so be ngaado ndiri e yimbe walla be ngaado ni Allah nanan dum woni ahadullah abin nas nanan wasabirina e munyobe nusiba ala al madhi non gamna seeni wal mo fono pour sadde do manan hasare masala nanan dum woni wasabirina e munyobe nanan fil ba'sa'i e chadele siddatil faqr wa darra'i al rohna nyabu wa hina al ba'si sanga chadele waqta siddatil ithali fi sabilillah ulaika ay beedo sifori be di الذين صدقوا بينغوني غونغ بي ايمان مؤمن ابيدي البر بي زمبي كو غونغ كو غونغين دي غوني غونغا بي زمبي كو ديغوبي بينغوني ديغوبي واولئك هم المتقون بينغوني هول بي الله جعلنا الله منهم يا جنرال تودو اوي نانان يا ايها الذين امنوا يهمون غونغين دي الله يا ايها الذين امنوا تانني تان فوداني ما نانان ما وني تان بدي والله غوته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم
عليكم القصاص فرلا ما يمودون كوي جيرو ديرال نانان فوتو ديغde fil qatala e warabe al hurru bil hurri dimo na wartore dimo wala yuqtal bil abdi masalan ayatelli ko le annabi sallallahu alaihi wasallam yehi madina o tawi awsi khazaraj be benno den tagal be yatasakharani ala ba'dihi nabadir fasaru yaqtuluna al ithnayn bil wahid wal hurra bil abdi mara manan goto so warama to mabbe be barto to dido dimo so warama gabe pondo men makkide be dum non Allah tellini aya on non julbe kanymen foko goto ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al qisas fil qatl Allahu akbar na de woni diine l'islam sanani diine musawa ko be jaata do ko fode ko be dogata do ko fode sinani on bi qur'an tan fofti masalan diine manan tan mo ganduda tan ko diine pondube yimbe nundudo nan poddo tan ha foti ala toñangi ala haydara ko mbiyata manan nda kili nda fakti kili ala be do walla beega dum do de woni diine l'islam ay ko nan tan ko huude ganda hay goto toñaka hay goto ala fo toñaka yimbe fondendi fonda do ya ayyuhal do joni kala gonkindo Allah kambe fo poti e rimbe fo poti masbe fo poti nanan kutiba alaykum al qisas nanan parlame won qisas way ko wiete jofta ko fodde ko masala masalan fil qatala be ina bare al hurru bil hurri dimona wartore dimo wal abd bil abd masjiduna wartore masjid wal unsa bil unsa debona wartore debbo wa bayyanat sunnatu anna zakara yuqtalu biha sunna halani en gorko ina wartore sabi debbo nanan debbo so wari gorko ba tan kambe foko be rimbe ina ware gorko nen so wari debbo kanyum nen kazalika na warte wa annahu tu'tabaru mumathalatu fi din fala yuqtalu muslimun wala abdan bi kafirin wala hurran dum woni manan dum woni dimagu faman ufiya lahu kalam wa yafa non e be do manan waretebe min akhihi ija muslimun shay'un hunde fatiba'un bil ma'ruf de woni sariya l'islam no foftini de dimo so wari dimo tan yo war maccudo so wari maccudo yo war debbo so wari debbo yo war dum do de woni sariya Allah so ya famano sey uno odo tankir hay so ko seeda e jiijam makko tan so rono be so wodi en tan bido yaafima haqqi mum gati waru fukkima fa ittiba'un bil ma'ruf ina defi jaafiɗo ma nan rewde barɗo e moƴƴere bi an yudalibahu biddiyata bila unsi tawa sattani on yo yommo wa ada unna defi barɗo o nene tottude iddiya o ilayhi fewde jaafiɗo bi ihsanin ma nan e moƴƴere ma nan tawa bila matlin wala bahtu dhalika takhfifum min rabbikum wa rahmat on jii ɗum ɗo son jiiɗi jofto ɗon son jiiɗi jaafo ɗon totte ɗon iddiya ɗum ɗo de ko newnugol umornugol e joomi moɗon wa rahmatum ko yurmede Allah ne kay e mon haythu wassa'a fi dhalika wa lam yuhattim wahidan minhuma o yañani ono tengtinani mbarto ɗe tan walla jagge iddiya tan kama hattama ala al yahudi al qisasa wa ala an nasara addiyata ɗo tengtiri yahuda en so neɗɗo warama tan o joftigo tan yafuya ala nasara enen ko iddiya tan bartagol ala enen noon Allah yañani en son jiiɗi jofto ɗon son jiiɗi kadi ne jaggon iddiya mbason yoftade son jiiɗi jaafo ɗon sifaji ɗi no poti tati manan wartade manan jaggude iddiya walla yafade majjana ɗum ɗo fof ma nene waɗani onon waliyaɓe masala ay woni de way ayi ha ulama en mbiyata ko so neɗɗo waranima manan a wi jiɗɗa ko iddiya manan lugal no woni hen ni kono heɓɓe ne cembini mbiɗa ko iddiya kanko wiɗi ko yo warte manan saabi yidde wurnede nde omo forcé yo hokku manan iddiya masalan o wasa manan o wasa warede ɗum woni wonno ko oɗon tinno e ɗiɗo mbaɗi ko mbaɗɗen hen ko tahfikum min rabbikum wa rahma faman itada ba'da dhalika kala noon mo jaggiti tooñi barɗo o yeehi wartoyi ba'da dhalika tawi yaafinoma in falahu adabun alim so waɗi mo lekki musɗi wiyamata wala hara jeygol walla ga o warte ɓaɗi o yaafinoma o gayni o wartoyi o nimsi yo warte masala ayi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ولكم إن وادني في القصاص إن جفتي وحياة قرنا موت يا أولي الألباب إهم جومرا بحق الله ذوي العقول لعلكم تفلحون نجي آية نان نيسان ها هي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون نوادني أن إنبوط وأن جفتاه شدقوا المنغول ذوي العقول نون ونا بكقلان بيدونا كإن في قبول القانون حقلان في قبول الإسلام تموني بحقي ما ننفق الذي يقول لعلكم تأجلون ما ننفق يا أولي الألباب ما ننزل العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدى ودن جي ينبوط وأن جفتاه ونقول لما أولم نفير سبي برد سواء أندي ثن سواء وريد وورتد وحايت الورد فأحيا نفسه ومن أراد قتله
o wuurno hoore makko o wuurno mo jowno war jowasa ɗum wari faamen ɗum ɗo fooji ɗe ɗum woni sugol islam aɗa andi so yimɓe mbino ƴoƴƴe e Allah gaynata faamen ɗum tan no moƴƴino fe ko wiyete qanun ko bone o fof e ɗiɗo qawaninuji muɗum ɗiɗo qawaninuji baddi iyankoye wallahi ceero iɗi lorli islam lorlugol ina mawni no feewi ɗiɗo luwaji ɗi ɓe mbiyata yo yimɓe ndewɗumen kanƴi musiɓe fof kañum en andi kamɓe joni qanun wiyata ko kamɓe ɓe koɓe dogata ɗo ko heen ɓe janata wonno feere Allah kañum nani kamɓe noon ɓe mbiya ɓe mbaɗa peeje maɓɓe banggue ɓe mbiyata ko sa wari oɗo a wartama ɗum ko basal yimɓe ɗiɗo fof mbasete ɗum woni kamɓe koye mbiyata hoto neɗɗo war tan warte oto yimɓe mbasde yimɓe ɗiɗo sana mbasa kay yo goto tan wasa usto kono ɗiɗo fof hoto mbasa Allah noon wi wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albabi oɗon jogui e nguɗo joftago gurdam ayi oɗo so andi tan so wari o wartete o renoto so en koddiri o wari o wartama ɓe ndeni pittali goɗɗi ha keewi hankkandi gasi kono ay oɗo so wari o woppama wiyama hoto yimɓe mbasa yimɓe ɗiɗo so ɓooyi o nene wara o so ɓooyi goɗɗo kadi wara o ini wona sa wari tan a wartetake hankkandi kay ko war wartana haalakara manan koko jokkodiri tan masalan ɗaade sa wari tan an ka goppete ɗum ɗo noon Allah wi en wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab so oɗon jogui haqqillaji ko ɗum woni gurdam qanunuji qawaninuji maɓɓe koɓe mbiyata wadde iyankoji ko noon ɗum woni kamɓe ɓe ñawira nde ɗo manan ñawoje ko ɗo tan nde woni kamɓe ko paamen ɗo tan ko ɗo tan oto yimɓe ɗiɗo mbasede ɗum woni ɗum ɗo kono noon ma fodde ujunere neɗɗo wasoye taw ko oɗo ma noon woppama noon ina wasima noon wartede ko masala ɗum ɗo woni ko qissasuma noon lawɗinira masala Allah famno fe yimɓe sinno eɓe jogui haqqillaji so Allah ñawani en hunde tan en ɗoftoto mbaɗen kono noon yalbillah so yimɓe mbiyo deftere Allah ñawiro tan ko bone te ɓe jaggue toke ɓe ndiwe hankkandi on mbaɗi on kaali ko boni hankkandi leyɗele heferɓe ɓe dañi joni sagoji men tan hankkandi e julɓe ɓe hankkandi kala mbiɗo yo qur'ana ñawiro ko muta saddiɓe wiyete oɗo ko cattuɗo ɓeɗo ko kalata ko amnoto ko yimɓe ɓe mbaɗi ko ɗo gawaninuji joni wadde iyankoji ɗiɗi firti tan ko jomiraɓe haqqillaji maɓɓe ƴoƴɓe ko kañumen ndendi tan mbiya ɗum ɗo yo wonni ɗum ni jangguɓe tan woni ko luwaji ɗi nande hen ɗiɗum woni ɗum ɗo Allah noon tagɗo jangguɓe ɓe tagui koɓe janggui ko manan tagui no ɓe janguirta ni kañum jippini nde ɗo deftere kañum wi wonde yo yimɓe ñawiri ni ko ni woni maslaha mumen ko ni woni no gurdata peewiro kamɓe noon ɓe jeehi ɓe mbaɗima noon ɗum ɗo kamɓe waɗɓe ɗum ɗo ɓe noon hankkandi joni leyɗele ɗe foof elle ko ɓuuri hen hewde fof ko heferɓe fof jantodiri maɓɓe e nder mbiɗo mbadiji joni kala leydi mbindi ne ñawira hande liste ami aduna he ene ñawira qur'ana joni heddiɓe fof naw ɗum lakara ƴeewe Soudan en nanto joni manan nde kalanno joni kañumen hankkandi wiyete ko enen kam ɗo kam hankkandi wi cel hankkandi ala manan hankkandi manan kalo leyɗele goɗɗe ɗe nen hankkandi kazalika sa yaltini tan hande tan a wi yo deftere Allah ñawiri an kam hankkandi kalɗa ko mustahi ka an kay ko eɗen mooli Allah ɗum noon jomiraɗo rentini en ya ilamu nantiɗu illadina kafaru yaruddukum ala aqabikum fa tanqalibu khasirin manan ɗum ɗo heferɓe so yimɓe ɗoftima ɗumen tan eɗen mooli Allah mbatta ɗumen manan koko goni ko masalan yo Allah dandu en noon yo Allah wallu julɓe ñawirde oɗo Qur'an no wawi wonde foof noon gam darade annabi sallllahu alayhi wa sallam jomiraɗo towɗo o wi manan kutiba aleykum la'allakum mbete onon tattaquna oɗon ndento alak asala makhafatal qawadi ɗum woni ko farla joftigu ko kutiba aleykum farlama e moɗon ida hadara ahadakumul mawtu so yontani goto mon mayde in taraka hayra so ɗacci jawdi alwasiya nani manan farlama wasiya manan o wasiyo mo wasi to noon lil walidayni yo wasiyano jinnaɓe makko wal aqrabina e ƴew jiiɗi bil ma'ruf e moƴƴere bil adli bi alla yazida ala sulusi wala yufaddilu al-ghani haqqan e gonga manan ala al-muttaqina ɗum ko gonɗina e hulɓe Allah manan wa hadha mansukhun bi ayati al-miras wa bi hadith la wasiyata li warisina rawahu at-Tirmidhi yusikum Allahu fi awladikum anna nansakh min ayatin oɗo woni nusqaɗo e manan e hukmu kono lafzu muɗum ene heddi aɗandi ko ɓeɗo nusu ko geɗe tati lafzu e hukmu tan walla lafzu tan to joni ko hukmu itta kono lafzu
eɗen jannga ɗum ma noon wonno ko farlano ko neɗɗo fof so sewe mayde ɓaadi ina ɗacci jawdi yo wasiyano jinnaɓe mum yo dokke nanngam jiideɓe manan bandiramu yo dokke nanngam manan ɗum ɗo haqqan alal muttaqina Allah noon nde tellini yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadhihi al-unsayni nuski ɗum ɗo annabi nene wi inna allaha a'da kulla dhi haqqin haqqahu hankandi la wasiyata li warisi Allah hokki joom haqqi fof haqqi mum hankandi wasiya alana donowo hankandi donowo wasine ɗum manon kay hun faman baddalahu kala mo wostiti oɗo wasiya ba'da ma sami'ahu caggal o nani ɗum e manan fa innama ismuhu ay bakkat manan wostita golngol ala alladhina yubaddilunahu fa ɓen wostitiɓe wasiya o inna allaha Allah sami'un ko nanowo konngol basiɗo alimun ganduɗo gollal wasiya kono ɗum ɗo kam nuskaka e wasiyu nanɗo ɗum wostiti kam ha hande bakkat muɗum nanɗo nuskako basiya golngol bamen no moƴƴi kono noon basiya golngol nuskaka dina ko wasiyanade donowo ɗum woni ko nuska kono julɗo fof ina foti manan hani resara wasiya mum nanan kala wonno moni fof ko maayo o wasiya resarande ɗum nde ko e maaleji moƴƴide battande jeeya eyyi ko e maaleji moƴƴere julɗo fof ina foti so ina lelo taw wonko wasiya nde neɗɗo leliɗon andina fina walla finata ɗawɗon andina jofta Allah joftata manan de siya ma kadi nde o rafa o wasiyo o ɗacca wasiya makko ko hunde yiɗande no feewi e ñamale yo rewata rewoɓe mum fof masalan o wasiyo kaari jeyɗum kaari rewɓe kaza mi rewa kaari kaza ɗum han kadi so yehi jiɓata ko yo sennu tan noon e ko wasiyi ko ɗum ɗo ko wasiyam walla ko bindulam o haalana yimɓe o wasiyo walla o winda o senna wonde ko kanko windi ɗum ɗo henno ko woni hen ɗo fof ko kanko manan haali ɗum woni julɗo fof no foti manan wadde hono ni wonɗo annabi sallallah alih w sallam haali hadis kelluɗo man lam yuusi lam yusan lahu fil kalami ma al mawta kala mo wasiyaki manan so maayi oɗo yamirtake yo haaldo e maayɓe ɓe tawoteɓe annabi sallah sallam ɓe namdi ɗum ɓe mbi wa hal tatakallamul mawta qala naam wa yatasawamun mbimo mbiyete maayɓe ne kaala o wi aha eɓe juurodirane kay masala so ɓe ngoni to wonno ulama en pecci fittali ko ɗiɗi fittandu nemintendu e fittandu leptetendu fittandu fof leptetendu ndu so maayi joomum koye kaso woni yahata hay nokku ala ɗo yettoto o koye lepte ɗe tan goni kono fittandu fof nemintendu nduɗo kay ine jogui jawla e nder alamul barzakh on fittali neminte ɗi ina juurodira ina moni fof mo tollodirɗa angandi juurodira ina kalda no ɗaccirno aduna ene woruno toon ɗum woni so eɓe goni e alamul barzakh ɓe goni to masala kono noon ko wasiyiɓe noon dañata ɗum ɗo kala mo wasiyaki annabi sallllahu alayhi wa sallam wi hokketake ma noon haaldude ɓeɗo maɗe ɗum wonde ko julɗo fof ene foti ma noon wasiyaɓe ewen seeroɓe meɗen ɓeɗo yaaɓe gorom guila ceero hamme baba no min nanirto rahmatullahi alayhi haɗum mayde wasi manan lootoɓe ɗum juuloɓe ɗum comci manan masalan fewnu kasankeji muɗum manan ha gasi ñoota fondi manan ha gasi nde yeehi nder tan gasi ko noon woni kisa manan no waɗirano anden ceerno samata min kawritoɗo fasto no haalnami ceerno cheikh manan dumga rahmatullahi alayhi on nenene kadi kasaɗi ɓoyi ko kanko tigui ñooti comci ɗi oyi kañum haalnimo yo waɗiri ni fewni manan comci mum manan ha pari foof ha gasi caggal tonde mayi nde gasi ɗum comci ɗi fewno ene waɗiri no wirunoji jango noon woni waɗira manan ha gasi on woni salihine en nami kewi wadde ɗeɗo gueɗe imam Shafi'i gorom ɓe mbiya radiallahu anhu nde feewe mayde o wi kaari ma so almudo makko so musidɗo makko tiɗɗo mum ɗum wasiya on yo lootan masalan tawi lowangal ngal wonko woni ɗon on nanan nden o maayi tan on nodda ari nden ari manan ɓe kalani ɗum ɓe mbi wonde o westino ko yaalotmo on noon nden ari wi o holle diwan ko winduno ñamale makko ko rewete o ko rewanno ɓe gaddi ɓe kollimo ɓe tawi omo rewe capanɗe 7 ujunere dirham kanko l'imam Shafi'i manan o yoɓi manan ko reweteno ko ha gasi o wi haha gusli iyahu arada ɗum woni longal ngal o wi yomi lonmo ngal ko ngal ɗo longal woni waɗa fandino o fandino ko yomi yoɓanmo ñamale makko ɗe ɗum woni mi yoɓini deyni an kandi ɗon yo looti woni o lootama on ɓe heɓɗama min salina an woni en no wasiyana moƴƴi julɗo wasiyo masalan yo Allah hokken battane moƴƴi jayi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ayi jomiraɗo towɗo oyi ɗum woni manan ko falaka inna allaha gafuru rahim ɗo jetten ɗon de
من خاف من موسى nanan faman khafa on mo huli min musine basiiɗo janatan oña toñange oñaade ga gonga aw isman walla bakkade fa asalaha o moƴƴini baynahum hakkunde maɓɓe basiiɗo e basenaɗa o fala isma alayhim bakkata ala makkoye ɗum inna allaha allah gafurun ko jafotoɗo rahimun ko jurmoto ya ayyuha alladina amanu jomiraɗo toɗo wiye hemon gomɗinde allah kutiba alaykum siyamu farlama e moɗon korka kama kutiba ala alladina min qablikum kono no ko farlirano e ɓen adinoɓe on la'allakum tattaquna mbetoɗon nden to goofi fa innahu yaftiru sahawata allati hiya mabda'uha ayyaman ma'dudat كما كتب على الذين وتصبيه لا يقتضي التسبيح نند دينده ربيتاني ما فرح مثلا كوركاجي من كوركاجي بيتو ديدا انا ما نن باب ادم نهارن وبيد ايام البيد النبي موسى نهارن عاشوراء دون فريج مودم مثلا انن كوركا من كان كون نون تن wonno dum ko korka dum ga ko korka Allah wi kama kutiba ala alladhina min qablikum na'tu wonande masdar mumtaz ay ya lamnu kutiba alaykumus siyam kama كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فارك نون فرلا إميدن وهاندين تدين قوفي الله فمن مجد غريب من اليوم ميدن مثلا ما ننوني أياما معدوداتنا أمانا عليكم من يؤكف وإمون أننفو فارك نبيا يند هورند وكان يفوبيا يوهور وانا تنهون كغلان وانا ندنيامان يراني تنهوري ألا فعليكم فاركنا إنا يجتر فاركنا إهنوك فاركنا إجنغ فاركنا إكوينغال فاركما أنا يجتر وهو يجتر لي جيوكو سياباني ومن يجتر لي هوري فاركما أنا هنوك ما أنا دمغال وما أنا خرنغال حال فتاكنا كنغال ما أنا حال فتنغال نيو فتنغال أيبين إكو نندهن فارك جنغ وهو جنغ ومن فتاكنا كما أنا من جنغ ومثلا فارك كوينغال كوينغال نهار كوينغال نغال يا ما أنا مثلا فتاكنا كتو ما أنا ياد نفر وفتو هيدو فتاكنا كتو هيدادي دموني عليكم الذي كو من أنفق وناسا من يامان من يراني أنوني أفوري مثلا فأنا نترك مودو فوقن هو لعلكم أن تتقون دموني جومرا تودو أوي مبتة أودن وفا غوفي الذي دموني سوني ني أن بديني دموني باسن ما نوف أي دموني النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استدعى منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستدي فعليه بالصوم فإنه له وجاء الإيقاد والنشابة ونن سكتها ببعض من رست يورس وين حتى ما ننكو واي دسبل وني فميرنا يتر وني فريانا فرج وحتى ناني مو دون رست جوغاغي يو هور كورك إن تجتو يوم مثلا أي وني أياما معدودات نيلاو ماجي غاندو دا كو سيدا لما دي كونو كيو دي بركنو تينو أياما معدودات السلام عليكم لا إلى أو مؤقتات بأرض معلوم وهي رمضان بل إن رمضان كوي يمتين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم نفحات ما تتعرضوا لها الله إن جي أن يلو ما جي دك موطن أن يلو ما جي أدنى موطن الله نجي دك دي نغارنا ندين كينو دين مجي أن ناتي دي دك ونجي دي دو جمال دي دو يلو ما جي دك الله دين موني نسي دم نغارنا ندين دك دي دموني عارنا naade nde wokkude wadde ko boni waɗa ma nan ko moƴƴi hoore lewru ndu no wiirani daranondu hankandi moƴƴere fof arnanima ɗum yo Allah hokku en nde nanan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan kala laatire moɗon ko ñawɗo awa ala safarin walla o woni koye ɗanngal fa iddatun min ayyamin ukhra ina defimo limore so taƴi ina defimo limore e balɗe goɗɗe hono ko tañño ko wa ala alladhina yudiqunahu ina defi ɓen ɓe mbawa korka ka ala ota ko muqaddar بكبرين ما ننسى بمولد أو مرض لا يرجى برؤه يوبو جارسا كان تلا إن دفي بفدية توتي قد عن المساكين ما نن يمين دمسكينات فمن تدوى خيرا كلام وقت مؤجر بيدي أفهالا فهو خير له قت قول مؤجر وأنت سومون دكوا فانك خير لكم قول مؤجر ونتج أبد فدية إن كنتم صلاة ما تعلمون أعلم أيوة نيجي ما نن يوضع أمون ولا دنيل ما نن تنقل تيكو ngal ustingal manan o taji walla nyabbu ngu farka ga ina lorla dum manan dum woni ina defi mo cottigu masalan ko nyabbu non ko nyabbu ngu jorta ka manan tellude dum woni o do fideto tamen no mojinane tan goto e musidɓe no namdo dum nyabbu e korka nyabbu fo daminangu ina sella ngu do kanyum ala fideto
ka dafaɗo a sellani manan a horani ala fide to mo mbatta manan walla rafi heɓima oɗo rafi a wiyama hota hoora kono noon so ɓooyoyi aɗa wawi horde o kadi ala fide to o defi ɗum tan ko yobde woni biyeteɗo fide tan ko ñabbu ngu ganduɗa jomum jortaka sellude hankkandi ngu ñabbu kam ko wiya tan ko sellata ko hen ma ta tesa hoori nenen lowluma a mayata walla woda ko fatin ma e tereɗe ma ko loro wonata hankkandi noon lawol wima wota hoora sa hoorani noon aɗa ɗaɓɓira ñamminde muddu ma nan mbiya ɗum no ñammine o ko o woni ma nan ñammine o kono wona mo sellani tan holko ñamminte holko ɗum a ko ni woni ma nan no sifrima tan famen ɗum no moƴƴi manan fidiye to noon ɗum woni ɗa'ami masakin la o wa ala alladina yuɗiqunahu aɗani ni koddiri la o ɗum woni aya o wona mansuha sen koddiri noon la ala hen ɓen to adan to islam to adan to sagol islami koɓe sunnanoɓe wawnoɓe ɓe so jiiɗi mbaɗa fidiyeto caggal toon nussira faman sahida minkum shahra falyasumu woni ɗe fonɗuma ayi شهر رمضان الذي أدعى جنجي شهر رمضان لو كورك جوميرادو بي دوني نيلاو ماجدي تلك الأيام شهر رمضان ولو كورك الذي أنزل فيه القرآن جتنا إمود جوميرادو تولو بي هدى ما نن القرآن أففيونو للناس ونندهم وبينات آيات فين من الهدى إفيال والفرقان ما أنا فرقان فيرد بحقنا بوانا إثنان فمن شهد منكم الشهر كلا توادو من لورون اسمه يوهور ومن كان مريضا أن لا تدون نيود أو على سفر ونكو إدنغا فعدة ما أن ندفي مدمور من أيام أخرى بل أبد يريد الله بكم اليسر الله كوي مو يمون كنوية ولا يريد بكم الأسرى فعلاكم ونسكتين ما أن صدق الله العظيم ولتكملوا العدة هاتمين لمور ولتكبروا الله ها مونن الله لمور نيكو كورن ليرو كورك هاتم مونن ما أن الله عند إكمالها على ما هداكم يسبقوا في ونين مال دينهم ولعلكم بهم تشكرون من الله تبارك وتعالى أنا الذي أنزل فيه القرآن نقول له هي تدعى له ندني ما ننجد دي نقول كيف نقول له ما ننقر كنقول ندني القرآن جيب فيه أمير ندني ليلة القدر كدين ما ننقول كدين أمير مثلا إذا فوق مرتبة دي نقول له جد موت القرآن تلي في ليلة مباركة ليلة مباركة نزلنا في ليلة مباركة كجمع ليلة القدر nanan qur'ana no jippori e farkani ko ni nene kadi arde annabi sallallahu alaihi wasallam hadith defte Allah tellino ko jippi ko e lewru korka nanan sufu ibrahima jippi ko nyande go korka nanan ka tawrata jippi ko nyande jeegom korka linjila jippi ko nyande sabbo tati korka qur'ana jippi ko nyande no gasene jamma no gasene korka woni qur'ana telli fonko e lewru lewru masalan no wonde do lewru ko lewru yurmede ne andi qur'ana tellagol mum inna anzalnahu fi laylatil qadri o do qur'ana de telloto de ummoto manan to jobiraɗo subato lawhil mahfuz an e qur'ana jibrilu tellini ɗum e nokku biyeteɗo baytul izzati e sama'u dunya keɗɗo e men o e oɗo asaman nde o tellini qur'ana nde o totti ɗumen ko safaratu en ɓe eɓe janggoyten ɓe safaratu en woni eggoɗo yamiri ɓen yo eggu qur'ana eggiri ɗum hono ni no woori ni no jangguirten mo ni eggimo noon wonde makko to baytul ɗo izzati ɗo ɗo asaman dunya ɗo caggal to noon kanko jibril ko kanko kadi itti kadi qur'ana kadi e safaratu en ɓe o tellini nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam to lawhul mahfuz ko lawol gotol tan tellini qur'ana o tuggude noon de oɗo sama dunya jippade annabi koye duuɓi nogase tati ɗum woni ɓe hafdil wagayi wala yatunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira ɗum woni kala ko annabi namda e kala ko sohla hankandi omo tellinira ɗum seeɗa seeɗa mo itta noon kanko jibrilu ɗo addunoɗo safara to en bindi ɗo qur'ana ɗo omo tellino ni en nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hattimi duuɓi nogase tati ɗum woni qur'ana fof gasdima noon haalaɓe noon ni woni oɗo qur'an nanan nduɗo lewru ko lewru mawdu no feewi ɗum woni jomiraɗo toɗo o wi wa ida sa'alaka ibadi oɗo aya manan telli manan ko de hunde e dental namdinoma nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi jomi meɗen o kam ko ɓalliɗo min noddiramo seese walla ko goɗɗuɗo min noddamo daaɗe dow nani aya o noon telli oy kono oɗo su'al janɗo e sahabaɓe la yabtadi ja'alahum bitawhid wona hoto cikken eɓe majji tawhid ala li anna allaha munazzahun anil ɓurdi wol bu'di l hikkiyeyni wonno allah ko ceniɗo ga ɓallagol e goɗɗal gas
Allah ne sene ɗum li annahuma min sifati lhawadis wonno woɗɗude e ɓallade tan e ŋaas ɗum koye sifa gueɗe puɗɗuɗe jeeya wallahu munazzahun anha Allah ne sene ɗe sifaji fa min zalika harata uguluhum fi zalika ɗum woni haqqillaji mabɓe mbemi hen fa muqtada ihadatihi bi jami'i halqihi sa ƴeewi no Allah filtori tagore muɗum nde pop wa tasarrufi fihi no firlitorto e mere kayfa yasau yusafu bil qurbi o sifore ko ɓalliɗo o muqtada tanazzuhi an sifati lhawadis e kadi sa yino ɗo kadi no senori kadi ne gaga sifaji gueɗe puɗɗuɗe jami'iha on nene on sanga yusafu bil buɗu sifore goɗɗal li anna sifati tawqifiyatu fal mas'ulu anha koɓe namdi fal mas'ulu anhu ko al qurbu awil bu'du al ma'nawiyani lal hissiyani ɓe namdi ko goɗɗal e ɓallagol to banggue ma'na kono wona to banggue hissu فقد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يلبلي بعلمي فأخبرهم بذلك أجيب دعوة الداعي إذا جابوا دعاء يريد إذا دعاني ومجيكم وحكم قوانياتكم فليستجيبوا لي إذا جابوا دعاء مثلا بالطاعة مثلا ودعا وما ننجدكم مثلا فليستجيبوا لي ما يعتمد أن السين والتاء زائدة فليستجيبوا والمعنى فليجيبوني إذا جابوني في الامتثال والدعاء كما أجبت دعاءهم مثلا وهل جزاء الإنسان إلا الإحسان فمن هذا وهذا ما مسى عليه المفسر والمفسر أيان فين ويسعى فتح فائدة فيتجاب منه أنا جنت لنا أنه ما تدلت ألد سيتذكر ما من فين ويسعى والمعنى فليطلبوا مني الإجابة يبقى معنى جاب منه ويبقى أمام جابه أجب دعائه شغل بالنور في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة النبي نرجع الله فأن يانا نادي الله فجابه فصار الإجابة سيكون كالإجابة فيانا نادي وأن أجابنا من مثلا من ينفعين الجنس واليؤمنوا بيه يجوم الجن الجن معنى لعلهم يتصل يقصدون معنى الجمرة السوداء وحل لكم ليلة الصيام دغنا نام أن جمع جفل معنى جمع قرصة عرفت الجفل إلى نسائكم سوداء سجد موضع أنا لهم من الوني مجرنا والنوق وداهن صنفه سلسة لجيا معنى لحب إلا مجر معنى هيثم كم قتني بمت معنى هذا وثمر له فقر سائله فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر السائل شيء أيضا ما تني تمر لمن تمر الجن من أيرني ما تني أرجعي هنا براجم من يكون أسرع براجم من أمانة أرى حماد بن سلمة إن جينا إن يجري ما فقام وزفار كبير ومهاما فأبدال المليا ويتدى أبدال الجوجة جمع فومهم سنة شفان يجون مسكين جمع فيه أكوار كما يكن نجينا فورون وفلت نجه هذا مثلا نحن نكن نجينا فورون ويلا دمجر هم ونوخ جبدي إن سوى إدرم ودور ما ننفعنا نصير كاسي إدرم ما ننسجي مثلا أي دانا أهل لكم ليلة الصيام دغنا ما موطن دغنا ما أن جمع فارك يسعد سجي موطن ما نن هن لباس لكم كم يكون بقول دير من وأنتم لباس لهن أنن كن بقول دير كنتم جمعت كنتم بسمس موطن نزل نسخا بما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء
manan karul islam andi o aya joni musto ko sunna aya ina musto hadith ina musto aya ende ni tagal asru rabaat min ko aya wonna o musto mo joni ko hadith khamsu rabaat musto manan asru o مثلا وهنا جوني دوكو aya musto do manan hadith adam to karul islam wonnaange musi dagi manan ñamde e yarde tan manan e ɓeeɗo geɗe fof dagi tan ko ɗone caggal ɗone geeƴe so geeƴe yonti tan gasi hankadi ha weeta kadi heɗara yimɓe nanata ko hakkude fuduro tan e geeƴe wonno aya o noon selli hilla lakum leylata siyami rafatu ila nisaikum masalan ay dagananama on yettade wonande suddiɓe moɗon woni manan hunna libasul lakum wa kamɓe koɓe ɓorneteeri wonande on manan wa antum libasul lahum manan onannene kon ɓorneteeri wonande ɓe manan alima allahu allah ina anduna annakum kuntum tahtanuna anfusakum allah ka ina anduna oɗon joori jamfade koye mon manan wonde ɗon manan fataba aleykum wa afa ankum o ñirande ɗo yurmede allah e moƴƴere ɗum allah ne andi mo on jamfo koye mon kono allah jaɓani on tuguya yaatima on fala ana basiruhi amin mbiya aya o manan ko waɗa ذلك لعمر وغيره أن سبب جفق المكو سيدنا عمر وانا عمر وأعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدون الساجي حاكله أنه بعد صلاة العشاء مانا وجد بأهله رائحة طيبة فهو سيدنا عمر وكي شغل جاء الجولاد جنس المكو جيهم بأوري جنس وعلى آله وولد جنس المكو جينئذ ثم لما أتبع الليل جاء رسول الله وأخبره الخبر وأرى أنه هذا الخبر مانا فقال يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليه وفي النبي من دمر الغنج وفادي ما أتودي الله إساودي إماده بما وقع مني فياني أمك مانا وحالي فياني مكو فقام جماعة فقال مثل ما قال عمر كان حالي فانجن فالكوغ الكفي من أنقلنا ونجي أنقل مانا تنجي فقال عمر مثل ما قال عمر فنزلت الآية نفخم للتهريم الواجع بالسنة آية أولا تلي مسكد التهريم جرنا والسنة ونو آية أولا مسكد مثلا نقل بوران فقال الله نفسي الله نون لي الله كينا عند نور دون جنوب جنفادة كومون نانا مون غند نانا نكوكونون فتاب عليكم وعفان وسوء أجبني أنتم بويا وياتي نون فلا أنا جوني ساشروهن غند أمت وابتغوا دد ما كتب الله لكم فألا دغنني أنكم أباهه من الجناء أو قدره من الولد وكلوا واشربوا الذي قد يامي جره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أتينا عند إرجار والبنول أني ونو عدم فحصل فترة إجازة جوني كم حافا من الخيط الأبيض أرجار والبنول كينا من إرجار والبنول من الفجر فجر الصادقين إنه فوجه فوجه قد جمع فورن هذا عند المجمع هذا الذي لا يجوز هذا فجر كينا أنفس معناه الليل كله تؤمن أنا هذا أنا نيم في أقواتنا حكون دون فجر لكن العلماء إنه كجنة الدرس في موجود ما ننسى تدينة السورية ونيانة في ولا خيار في ولا جفا يقولوا الفجر كان كنا ينا بعض الفجر لسنا سيرفع وأن كركم إنسان ما نقول كركبنا نقول ما ننسى ديكجيم رأيه ما ننسى حتى وني من الفجر ما ننها يبقى حتى يتبين لكم حتى ومن الفجر هاي يبقى هدي من تنقى أوضا أسادي صار إن مؤكدا تنجف تعالى سواء هذا يلنا كم سواء إن هدي فأمن كم دون موت الله ندغنني إن جمع أوضا جرفه من دو فأجر مير مكو المجر مكو النبي صلى الله عليه وسلم جوني e oɗo so a joni ɓeeɗo keddiaji nanani eɗen mbaawi yaade nanana ha wono ya hedde 6 heures moyi masalan de en saɓani ɗon manan sababude min babil ihtiyaɗi tadamal holidade tan aroya manan ha toon ɗumno mbawi manan e ɓeeɗo wonno nemmude keddiade ko hunde yiɗande no fewi hono no yawnude taƴre kadi ne ko hunde kadi yiɗande no fewi annabi sallllahu alayhi wa sallam wiɗa tazalu ummati bi hayri ma ajjala alfuɗura ma ajjalu alfuɗura wa akharu sutura lemilamuren serata e moƴƴere tewande eɓe jawna taƴre so nangue muti tan ɓe keñoɓe taƴa so kadi ne ɓe nemna kadi
hejjaade oto neɗɗo wi mi hirtima tan hani haali woni kam han kandi mi hel sohlani hejjaade ala hejjaade hay sinno ko ndiyam tasahharu walaw bi ju'ati ma'in hedde ɗe hay soko hoftani ndiyam sin tan tawa jani hedde jamma seeɗa jara ɗum ko sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam ko seɗɗe ɗe ngannduɗaa moƴƴinaaɗe no feewi ɗum woni oɗo sahaa joni noon haa moyde ina hoolini haa maayi so diiɗon en mbiyani manan no bonna korko kono tan to baŋnge ihtiyar ko ɓeɗen mbawi wadde hono noon masalan affaire kejjaji ɗe ina jeeya kadi ko moƴƴe korko kadi nene masalan saɗa taƴa tamaroje ɗe kadi taƴiriɗe ɗum no moƴƴino tamaroje manan so dañama ɓuuri moƴƴude ko ɗab tamaroje kecce boɗeje baɗɗe ndiyam ɗe ɗen ɓuuri manan e ɗiɗede kono noon so ɗen dañaka tamaroje ɓenduɗe kadi taƴiri ko ɗum ɓuuri moƴƴude so ɗum dañaka noon ndiyam ko dene fo annabi sallah sallam ko noon ina taƴiri suma masalan so dañino huɗab ko noon so huɗab wonani o taƴira tamaroje manan ɗeɗo ɓenduɗe jorɗe ɗe so ɗum wonano o hasa hasabati minen ma mo woftanno gobtanɗe ndiyam manno taƴira ɗum ɗen wonno no ulama en woni hadis arabi so a wuleki mo hewno taƴirde ko ina yare ene ko ndiyam so a manan masalan ɗuɓol o taƴira tamaroje wonno ndiyam ɓuuri yawde ñisde masalan nguleki gonti masalan e reedu manan ɓuuri yawde ɗumide masalan ɗum ɗo fof adi mo ala kulli haalin dal tamaroje ɗe ko min hebbino so wuri ɗon ɗum ɗo kadi ina jeeya e sunna kadi annabi sallah sallam no waɗanno hono noon masalan ayi woni jeneraɗo wi manan summa atimmu siyama ila lleyl rokki timmine korka timminire ɗum jamma wala tubashiruhunna oto cottodire e maɓɓe wa antumo noon akifuna ko on niiɓe fil masajidi ena fildaji tilka ɗeɗo ñawoje hududillahi kañum woni teeri allah wala taqrabuha hoto ɓallo ɗeɗi fadalika ko hono ni ablagu min la ta'taduha hoto ɓalla ɗe ala ko haali yewtude nde kam o wonde ablagu kadalika ko hono ni yubayinullah Allah ina tennina ayatihi ayeji muɗum linnasi wonande yimɓe la'allahum yattaquna defe eɗen nden to ko harmini ko masalan e mbaɗa ko yene ɗum wala to o wi aya o nasalata fi sarmata min qaysi oɗo telli ko biyeteɗo sarmata wa kana amilan fi ardinnahu o liggotoɗo wonno koye guesa makko o sa'imu ko gorɗo fa ina ja almasa'u le tijiɗe ari jaa manan nden no hiiri tan raja ali ahli rutti galle makko falam yajid ta'aman wa dañani ñamri fagalabatu aynahu gudu makko jaalimo min at-ta'bi tamtam falamma hadara ta'amu nden ñamri ari istaygazo fini andi sa ɗaninoma tan hakkude futuko e gueƴen an kandi gesi an kandi a ñamata futuko e gueƴe kam wata aɗanaki nden o ɗanima o fini fa kariha an yakula o añi ñamde hawfan min allahi o sabi finde allah fa bata ɗawi hen o waali o walde heege falamma faman tasafa naharu ñalawma feccina janngo hatta o ali o faɗi falamma afaga ndeno ɗifti noon ukhbira annabiyu bi dhalika annabi noon haalana ɗum aya o noon teddi allah noon wi ɗum woni wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad aya o ayi wala takulu jomiraɗo wi wala takulu hoto ñaame amwalakum jawɗele mon baynakum hakkude moɗon dil baɗo woni seeɗa mbeɗa men jettiniɗi en dubla tan tardina te ayi baynakum bil baɗili hakkude moɗon taw ko e meranteje ma anan ara harami shar'an ka sarigati wal ghasbi wa tudlu biha manan oɗon jettoro ɗe jawɗele ɗe ñawdude majje walla yobde ɗe ilal hukkami fewde e ñawoɓe li takulu ha ñamiron sarigan hunde manan min amwali يسألونك ابن عمدما عن محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة كدرور دي ندن غوري معنى جمع هلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا معنى ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالسمع درور دي هن دي تينيب سيدي شوي معنى شغلتون دي دي هذا كيوا النور شغلتون دي جوتو ندي فدور من دي غونا تاتا نسيبا غوت نانغني الله نون وي النبي صلى الله عليه وسلم قل لي yede darode mawagi to waktuji ko dottirɗi linnati wonande yimɓe eɓe gandira ɗum ɗo waktuji nde ɓe jabbanno e nde ɓe juloytono e addaji sujjiɓe mabɓe e nde ɓe korata e nde ɓe taƴata wal hajji e hajju sinno darode ɗe gonino e sifa goto ɗum ɗo wawatano andede walaysa albirru manan wonani ɗijjere bi anta tum ɓuyi tan garum ɗon cuuɗi ɗi min zuhuri ha e ɗo feeñi e majji ɗo ni ɓe mbaɗanno e saara jahiliya hoɓɓe haadira ɓe saha ɓe julat ɓalal naata mbiyata ko natirta manan damal kelas manan
manan ko tawi ko tillisaji ladde ɓe nene ceekat tillisa kañum nene natira hono noon masalan ɓe mbi ko ɗum woni manan biru Allah noon wi biru wonani bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin ko woni manan walakin el birru ko woni ɗiggere man ittaqa walla walakin al birra woni joom ɗiggere ko on kulɗo Allah bi tarki mukhalafatihi ɗaccude lundade Allah watul buyuta ngar nde cuuɗi ɗi min ababiha e damuɗe majji e harminde ko wona harminde fof wattaqullaha hakkule Allah la'allakum mbiyata onon tuflihuna oɗon male ayi وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل مانن أودا وكمانن تلي ولما صد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صد عن البيت كاسوه عام الهديبية إثان الهديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القادم ثاني فرقون يارا إدو إجابه هذا عام 6 من الهجرة مانن أوديه فرقين مصلحة على أن يعود العام القادم ثاني فاندي وهبته ويخلوا له مكة ينقفنا مكة 3 أيام بل تفي وتجهز لأمرة القضاء وهبلين ويا أمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش كم بجول بكل قريش فبيواز هم مدعادي مبنغادو نرنو ويقاتلونهم وركبد مك وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام جول بينون غني حبد هفر بي يهور مكة توا إن كرمين تيغدي كو إليو هرمانتين الله نون تلني آي الله وقاتلوا في سبيل الله كبدا إلى والله ما ننتون لدين الله الذين يقاتلونكم بين حبوب مودون فوق بهرمه كبتدي دوغل ولا تعتدوا هرن جغي دو فوديتا kono so be gaddi kabe mabbe inna Allah la yuhibbu ida al mu'tadin yawtube ko kaddi ko dottanno men ko kono wa hadha mansukun bi ayati bara qira'atin masalan aw bi qawlihi waqtuluhum azaqtum ayi nuni manan kun sumanan odo aya jomiraado to do wi woni waqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan ay bara'oy nanon walla odo ay hormu waqtuluhum kabe mabbe darebe haythu sagiftumuhum do tawdon be fop wa akhrijuhum jaltinebe min haythu akhrajuhum nokku do be jaltinno on do makka nanon wolfitina kegaragal gongal mabbe ngal saddu bugi sattude min al-qasli habde mabbe hurum walla yarminde walla elewru ko mbiyeton do ko wala tuqatiluhum hoto kabe mabbe non endal masjidil harami do suudu hormantendu du hatta yuqatilukum fihi abe kabe mon don fa in qatalukum sabe kabe mon don faqtuluhum barebe kazalika ko hono ndi don jobdi al-qasl wal ikhraj jazaa'ul kafirin woni yobdi hafar fa in intahaw sabe curima ga kefiragal be jebbilima fa inna allaha alla ghafurun ko jafutodo be rahimun ko وقاتل جمرة توري وقاتلوهم كبيمة حتى لا تكون فتنة هذا وعد ساك فتنة ويكون الدين لله جوال الله الدين أوبب وانا الله وحده لا يعبد سواه الله فإن انتهوا سبيتوري ما بنقطي كيف هذا ورجع بدل ما بهيدر فلا عدوان توانينج على جير يقول على إلا على الظالمين صناع تواني ومن انتهى شرير فليس بظالم فلا عدوان عليه الشهر الحرام بالشهر الحرام في القرآن لو هرمنتين كيف بالشهر الحرام إن فامرت هنا لو هرمنتين والهرمات نون قصاص هرمات نون وهو يفتن دقته فمن اعتدى عليكم أني آية اللي فرطت لها فعلا بين قد وجبوا سبب بي إن الأشهر الهرم والحرم معظمة قديما لب كرمان تيدي والحرم إهرم مكة وهو مولنا نوكوي ويزعم محمد أنه يحكم بالعدل إن بين آجا محمد وندنا نيابر نندل تيو هو ينتهك حرمة الشهر حرامين تينون هنج حرم ليرو حرمتين ولا حرم هنج حرم مكة فرد الله عليهم بقوله ألا نونبي الشهر الحرام بالشهر الحرام أي الشهر الحرام الذي نقاتلكم فيه لو هرمنتين من كبه موادن في مقابلة الشهر الحرام الذي صددتمونا فيه إنه هجو نيغتان فلو نيغتان لو هرمنتين وقد فددون من بدون من بعد عن الوقت المتعلق والدخول من ناس تامك وقاتلنا سفهاؤكم دائب مودن كبي امن ولا يسمى انتهاكا ولا عدم تعظيم للحرم هم بيتاغي وهنكدي بيتاغي وواز مونده حرم لانه لما كان بامر الله ان دفع ذلك كله وانه الله يمر ان كان ديغا غادي فو ايوي حالال دون وني نون الشهر الحرام بالشهر الحرام لو حرمان شين دو من غادي مودن حرندو ko biyaton min kabam min manan min gari min kunce lewru manan kayru kayru faano digi tan بالشهر الحرام elewru ma non du faddino don min mi don min jettata won hurumatu hurumaji non kisa sun ko yoftondirte sa humci hurum neddo tan hurum ma humco faman itada
famika manan ɗum woni faman itada aleykum kala mo jaggite e moɗon e hurume walla e karmin golla allah e lewru he fa atadu alayhi jaggite makko mislima atadalikum ko mushakala tan ko jofteɗe yoftade wiyeteke itida kono noon ko lafzuji ɗi tan moni mushakala wattaqullaha kule allah manan waala mum gande anna allaha ma almuttaqina allah no wonde fulɓe allah famika haala famata hasala won hurmata qisas kala nde gasi intihakun min ahadin li hormati akhara sagadat hurmatuhu so neɗɗo hunci horma goɗɗo tan horma muɗum hunci falyuqtasa lahu yo yefte wa min huna qawlu ba'dihim mulghisa fi man qudiyat yaduhu zulman wa fi man qudiyat yaduhu li ajli sarikati andi ɗo ko goto e yahude en adduno ɗum ɗo oɗo jiɓuya o wi omo yuwa julɓe mo junngo mum taƴira toñange emo junngo mum taƴira sababude wujjude o wi yadun bi 500 min asjadin مئين أسجد وديا فما بالها وديا في ربو دينار جنgo temedde joyi dinar woni iddiya maggo holko woni sababu non e wata jere e rubu dinar adandi sari l'islam dum do so neddo wujji rubu dinar tan jungo mum tajete dum ko sari kono non sa taji jungo neddo jobata iddiya mudum manan ko temedde joyi manan dinar ga ngo hebata ga manan dinar timmu ga non e ngo heba temedde joyi dinar ni dum non o wi holko woni sababu dum do o faandori hen ko wiide o mon omo yuwa l'islam masalan wonde manan yawore mum fewani walla ko nande en oɗo noon ajaba anhu al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi oɗo jaabi bi qawlihi izzul amanati aghlaha wa arkhasaha dhullul khiyanati fafham hikmat al-bari yo aja teddungal hoolare fantinno qima jungo ngo ay jungo ngo nde ngo wujjani de bango sango ko ngo jarata ko na tidino fi sa tajingo ko temedde joyi dinar wa arkhasaha zullul khiyanati joni jasningo ko yera jamfa fa faham hikmat al bari fami hikma alla o masalan adande ngo wujjani de sa memingo tan do capande temedde joyi manan menkel joni non de ngo wujjude ngo jasti hankandi ngo natti jarde hay menkel de ngo jarata joni ko rubu menkel فاهمي هذا قال ايه دون حكمة الباري دون جمرات ويقول حرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل جمرات تودعوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وتنبرلو كويمون فاودي هالكار نون ولي بالامساك عن النفقة في الجهاد او تركه ما نندي انه يقوي العدو عليكم والنبي من سنبنا أن بيدو وأحسنوا وجنه ما نن إن الله الله ما نن يحب أميدي المحسنين بين مجنا مثلا أميدي محسنين الله ولا بد إنسان الله نجد من فيه جول ببادو بفوجي الله إن يجد من هاي سنون كيفير ستويتنا ولي محسن ما بعده مجد أما دنيا كم جدال سبب إنسان أو مثلا إن الله يحب المحسنين يا أوضع حاتم الطائي وانا نسأل أويا كارل سيرفيتي فيندل في الصحابة مثلا أوضع ما نتو كارل سيرفيتي يا حتى أنا حجاج بن يوسف ما وي وند چندلوني فوف إن الله يحب المحسنين عندي أوضع حجاج هنا دندانغال كم فاتقي بلنيول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم زمان مكو فوكم كم كروان تونو إدم مولي الله كونو كم فوف دي هاوناد ودني كم سبي إحسان ما ودنو نبي نيالا فوف ما ودنو ما نن أجنر مثلا lahal ujunere fofo mo nyammin hen lahal hen fo na nyama hen fodde yimbe sappo masalan dum go nyalam fofo mo wada dum masalan dum woni no lamuri no woni candallo ni fof dum woni nde o maayi nde ko bari jeyabe Allah ko dum go algota ni kono non andube luure makko meta ko aljanna fay walla ko jeygol fay masalan o do hata mudda i garno do e fatara oya kara sire oɗo ma anan annabi sallallahu alaihi wasallam leylatul isra ɗon nana kam haata mum ɗa e karantiragal mum kañumne annabi mbiya wonde are ihsan makko meeɗi dawde omo yeehe ladde mo jogui puccu makko wurtanno wonde molu omo yaha manan o ko ɗum tan puccu ngu tan o jogui kan noon wonno ko muhsino tan o fotte manan e yimɓe tan nan ummi leydi gondi na jahanno ñaagoyade ko ñaagotoɓe potte makko tan mbimo ko an woni haata mo wiya ɓe mbimo minen noon min jogui yimɓe nan to amen to no mantumano fewi ono maɗa wonde karantiri min jogui ɗo haaju min gañi e ñagadema haaju o noon sabina teddi kono noon tan min kollimi o hollum o min gonnoɗo e neɗɗo puccu makko omo jogino daaba ono maayi joni ko koyɗe metane min gande makko kanko jogui o puccu goto tan no wonde molu muɗum tan o telli e puccu o wonde waɗɗo mo ala puccu o waɗɗo muɗo puccu yoya ɓe pokkidi e peweyaade molu ngo mo wonno e korɗo o jaggi manan wudere haɓɓe wudere muɗum haɓɓe dande molu hen falto ɗum ɓe jaada tande ke manan molu ngu ɓoccitima abbi yumum nden abbima yumum tan manan korɗo o rewi hen hankandi wone waddena kalagal tan o gulli tan o wiwaji ɓe o wi wonde manan ma tabi'akum lakum o
o wiide manon jecciɗe ko rewe moɗon ko fof onon jeeyi manon molu ngu e korɗo fof nawe masala o woni dukam fof mana mi nawru ko masala oɗon o woni haata mutsayi annabi sallah sallam jamma mo royraɓe mbi wonde jibril yiimo omone e nder jeygol lahara kono noon jeygol ngol ko waɗa kono no galle ni omo lombe e nder galle he jeygol ngol yettota ko mo ko Allah wi heferɓe yehoɓe jeygol ko kanko ma oya jeygol kono noon ko Allah kadi haaraytireɓe kadi ne ko Allah wi ko dandowo ɗumen ko kanko hakke kaaraysiragal makko ngal jogino e aduna omo wone nder jeygol he kono Allah no waɗnimo toon galle jeygol ngol haydara yetta ko mon e nder muɗum noon masalan annabi noon namdi jibril o kam holko woni o wi oɗo woni hata mudɗa i masalan ɗum woni manon gonɗo sababu e kaaraysiragal makko ihsanno ko ane Allah ne yiɗi muhsinina jalanallahu min almuslimin جونرادو واتموا الحج من حج والعمرة العمرة لله سبي الله فإنه سرتم سؤال دمبام قاتم من دنه فما استيسرنا دفي أن كلكم نبي من الهدي هدي ولا تهلكوا رؤوسكم وتفهم بكم من حتى يبلغ الهدي يتو محله نكم ما فمن كان منكم لا تدو من مريدا كنيود أو به أذن ولا إنهم تؤمر رأسه هورم ففدية النتفي مشوتيكم من صيام هورد بل تدعو صدقة ولا سكاد ما بثلاثة آسين من غالب قوت البلد على 6 مساكين أو نسك ولا هرسل دمول فإذا أمنتم ستويون كوليما فمن تمتع كلا تكمتيد بالعمرة الأمرة إلى الحج فيودي حج فما استيسرنا الدفي وكله نبي من الهدي هدي فمن لم يجد إرادة تولوي ودنياني هدي مانا لفقده أو فقد ثمنه سبي حتى هدي ولا على كارث بر هدي فالصيام 3 أيام إن في مفارد بل في الحج تحج وسبعة بل جيد إذا رجعتم ستيون دتيم تلك ديدو بل سدندي ونتقى 10 كاملة بل سبو تمود ونتا ذلك ديدو نياورنون وداد حج ولا وداد كورك اون بدو تمتع ولمن لم يكن فونند اون ملاتاك أهله خريج محاضر المسجد الحرام إن تواد سود حرمان تندو تاتكو جياك بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي نعم كم هما ننكو أيار مثلا فإن كان ستيغضوء فلا دم عليه ولا سيام ما ننو إن تمتع حيث النوادي ما ننتمتع نمونكم وجياكتون أو نمون الجين دير واني أوار مثلا نمون جامراد تودوي واتقوا الله كل الله وعلمون غند أن الله شديد الإقاب كوچت دلبت ونندلون دي مثلا وعند مالك مانا لا ينتفي الهدي إلا أمن كان متبطنا بأرض الحرم مثلا إنكم من هنجاب مانا هل يري وتاكو مانا مثلا سوانا قطر إلي دفر مكة فيشمل نون هنكن ناني أهل منهم مزدلفة فناسي دون بنجل من مالك مثلا جمرات تودوي الحج أشهر معلومات حج وقت مدمك لبي غندادي شوال وذو القعدة وأصل ليالي من ذي الحجة وقيل كله مانا فمن فرض فيهن الحج كلام فرل إهورم إديدو لب فيهن الحج حج وحرمني إنك إديدو لب حج وإدي لب تنواتي وهدي أمرنا كنم على كنم نتعرفه مثلا كنا حج كم قدوات manan baddo non e farludo e hoore mum hajju e dido lebbi fala rafata hankandi jettala ala wala fusuqa fasiqagal ala manan de gede fo hankandi ko kadado dum wala jidala wenje ala manan fil hajji manan wa fi qira'atin bi fathil awwalayn wal murad fi thalathati an-nahy ko kadado hankandi bi ma'ana ko hankandi fala yarfus wala yafsuq hankandi wala yujadil masalan ahadan hankandi de gede fo ko kadado wa ma taf'alu min khairin kala non ko golluɗon e moƴƴere manan ka sadaqatin wa silati ya'lamuhu Allah Allah ina andi moƴƴere nde fa yujazikum bi ma Allah yoɓonde masalan ونزل في أهل اليمن ما وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وآية كلمة فادن دو جيبي كو يمبي يمن تاي كو جابي ليسل كو جابي الله بوياني بيانو كو بكلي بي الله be kajjoytuno tan be basa nawde haydara be gono ya non teddende dow yimbe hankandi heddo ko yimbe deftibe Allah non wi ma wata zawadu jobode so don danno ko ina ko don nyama ko don futoro e danle modon he ma yuballighukum li safarikum sabi fa inna khayra zadi ko buri mojude en joobaari pop attaqwa ko rentade tonude yimbe manan ma yuttaqa bihi su'alun nasi wa ghayru manan ko manan tan yimbe ko na yimbe pop ko buri mojude manan ko sada ya jogito
hata yaade tan pawoyɗa yimɓe ta yimɓe ɓe gonta teddede dow men gonta lorla ala jeeya o sabi wakkilade ɗum hoto haade neɗɗo wiide wakkila yoɓade riwani wakkilade Allah saɗa yaha yo ko joguitiɗa masalan eyi paamen ɗum no moƴƴi wata zawwadu fa inna hayra zadi taqwa julɓe neɗɗo gonɗo e aduna yo yoɓano lahara makko ko ɓuuri moƴƴude noon ko eɗen joɓano lahara men fof ko hulde Allah masalan kala ko ɓuuri moƴƴude e joɓade ɓuuri moƴƴude fof ko jogade kulol Allah e wonnoon sa joguima kulol Allah hankkandi ko joɓade ndi ganduɗa ndi bonata ala ko yettotoma nen hay hunde joguiɗo kulol Allah ala on ko kisɗata innal muttaqina fi muqamin amini ɓe kañumen kay ɗum boni fof kañumen Allah towɗo wi ko hooliɓe tan ko hulɓini fof manan ɓeɗo kañumen la yahzunhum fazaul akbar ɓeɗo ɗenƴere mawde yettota ko ɗumen en jooɓa ɗe ko ɓuuri moƴƴude e yoɓare fof ko hulde Allah noon woni wadde jamiroje Allah goppa kaɗoje Allah fof kulol Allah ko ɗum ɗo wadde ko Allah yamiri goppa ko Allah haaɗi ɗum woni watazawwadu fa inna hayra zadi taqwa wattaquni kule kam ya ulil albabi e hemoɗon jomiraɓe haqqillaji ayi manan waɗo aya ji Allah ko moƴƴano feewi Allah wi en wa ma tafalu min hayrin ya'lamuhu Allah kala ko golluɗen e moƴƴere Allah ina andi Allah no andine kay ko golluɗen e bonande kono Allah haalani bonande nde o haali tan manon ko moƴƴere nde ɗum ko yurmede Allah e meɗen nde ko yurmede Allah e tagore mum nde en manon o wi ɗo jeune manan in qulta so neɗɗo wima aya o inna allaha kama ya'lamu alkhayra min alabdi ya'lamu alsharra minhu Allah no andiri ma noon moƴƴere e maccude makko omo andi woroddanene ka e makko joni noon ko joni noon o wi tan koko golluɗon e moƴƴere omo andi o haalani bonande nde o ujibe jawab mum ko bi anna sha'na allahi woni fi Allah ko satru sharri anil abidi o suurde worodde ga jiyaɓe fala yudhiruhu alayhi o feññinta worodde nde e mabɓe bi khilafil khayri luuti moƴƴere fa yudhiruhu lil khalaiq neɗɗo waɗa ɗo ko boni a hewa noon suude nder mum Allah feññinta ɗum feññinanta yimɓeɓe tan koko moƴƴi ko kaari ko moƴƴo kono so feññinino ko heddi ko tan yimɓeɓe ma nan doganno goppamo kono noon wona hono noon Allah tabaraka wa taala sabi moƴƴere makko o feññina moƴƴere tan e maccuɗe makko ko heddi ko ɗum o suuɗa ɗum masala lima fil hadith annabi wi ida taba al abdu ansa allahu l hasan ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم tintu malaikaji de noon noɗi moɗi bakkatuji makko fof jejjitina o yejjitina terɗe makko ɗe bakkatuji ɗi o wanno fof maaleji makko ɗi o dendagal ma anan ko anduno ɗum yejjitintu malaikaji de noon noɗi moɗi bakkatuji makko fof jejjitina o yejjitina terɗe makko ɗe bakkatuji ɗi o wanno fof maaleji makko ɗi o dendagal ma anan ko anduno ɗum fof Allah yejjitina ɗum bakkatuji ɗi ha laaɓa haw ara Allah janggo yawmal qiyamati tawa hay goto mo ina seedo an de meeɗi wadde bakkat taw wodane makko masala ɗum ɗo ko yurmede Allah jeeya e meɗen masalan jiɗen ɗe yurmede way mawni aɗa andi manan yawma tasadadihim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum ñalawma mo juuɗe e koyɗen e ceeɗo neɗɗo ne wawi yaade gaga junggum walla koyngal muɗum kono noon ɗiɗo seedeɗi ko Allah rennata ɓe seedan fagal ngal Allah yejjitintu janggo manan ɗeɗo juuɗe e ɗe koyɗe so haaji moƴƴande maccuɗe makko omo yaafo ɗum kala ko koyɗe ɗe ganduno e ko juuɗe ɗe ganduno e ko jiino e makko fof jejjiti haalaaji ɗiɗo malaikaji Allah gonɗe e makko ɗina e balaɓe ɗina e manan e ɗemgal ɗinane manan no gone dow gonde makko jamma e ñalama ɗina gone hunuko ko ɗi ganduno e makko foof Allah yejjitina ɗi haɗi laaɓa masala hay hunde hen manan ɗi mbasama noon tawnude masala ɗum ɗo nokkuji ɗi o waɗanno ko fewani ko ɗo darotono ɗo nokkuji ɗi fof Allah yejjitan ɗumen ha laaɓa o ara kanko gasi ko o wanno ko fof Allah suuɗi ɗum gasi o kañum jeeyi wiyama yasuma ɓe ka hay hunde mbi jiiwmo tan ko moƴƴi ko ganduno e ko fewani ko fof yeehi lawol muɗum masala ɗum woni mana o so Allah haaji yurmade maccuɗe muɗum yurmede makko nde ne yaaji no feewi manan wa kaffir anna sayyi'atina manan andi wa kaffir anna sayyi'atina ɗum woni takfir woni suudde malaikaji ɗi bom neɗɗo no gollo hunde so Allah haaji moƴƴande ɗum malaikaji ɗi donka yiide ni ko liggoto ko
nananta ko ɓa tan koko fewani ɗi jiiya ko masalan ko moƴƴi ko tan ko heddi ko Allah sur wona Allah yinata inde ɗi jiiya so Allah haaji ba jumnude ten gasi wa kaffir anna sayyi'ati ya suud manan bonɗi amen malaikaji ɗi e koye men mbasa yiide komin liggi manan ko boni ko masalan ɗum ɗo koye rahmatullahi masalan ko yurmede Allah jeeya yo Allah waɗene yimɓe yurmede mum bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ayi ɗum woni jomiraɗo towɗo o wi laysa aleykum junahun yettinom laysa aleykum junahun latakina defi on bakkade manan an tabtagunde ɗaɓɓo toon fadalan ɓural arsigi min rabbikum ummoriɗo e joomi moon bittijarati fi lhajji nazala raddan li karahatihim dhalika fa ida afadatum min arafatin laysa aleykum junahun mana ko bakkata ala e moɗon so on kajjoyi manan wooda ko coɗɗon toon walla wooda ko gadduɗon kuutori ɗon fala ba'sa bittijarati bil hajji ida kanat la tashghiluhu an afalihi ɓaade tan go tijara o commerce o sohlintamo ga golleji hajjuɗi basi ala hen واختلف ويكون أحمد السالي هل التجارة لورا من بيت كوميرس كم تنقص ثواب الحج أو لا بيت إن أست براجي حج ولا أستدا قال بعضهم إن كانت التجارة أكبر همه ومبلغ علمه فقد الفرض أنه ليس ثوابه كمن لا قصد له إلا الحج نانا يوغام بن بي سو كوميرس او بودو مawnude himme makko kaddi gandal makko fof ko mo juloyo tan dum woni himme makko mawdo o do so yaari ni hajjoyi farilla o saami o defti farilla makko kono baraji makko nandani kono mo ganduda faandano ki sona hajji on buri baraji wa in istawala amrani fala yuzammu wala yumdahu so didi don poti mido hajjoya mido juloyo nane kanko mido juloyo tan mido rewni hen hajjo o joni non hajjo o e commerce o fonde ndi poti o do nyingetaake mante وإن كانت التجارة تبعا للهج فقد هذا خير الدنيا والآخرة ستيكو كوميرس أوريو كو هجو كوميدو هجو ياسا هدي نون ينتي هن تميدو صوارو دميدو نوام بيت ما وركو دانشو ميان أو دو دانشو مجر أدنى إلى آخرة فو مثلا يعني الذي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات سوان بانجي ما أندني ما أمي ما عرفة وانداجدون فاذكروا الله جنت دي الله جنت دي سبحانه وتعالى جنت دي الله عند المشعر الحرام ومشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزحة ما ننو في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أصفر جدا رواه مسلم واذكروه جنت دي الله كما هداكم تدوفون كافه للتعليل نوفيون لأن معالم دينه ومناسك هجه وإن كوني كنتم أن لا تنام من قبله قادين قل بيونقل لمن الضالين كوي مجنون ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله نعم جمرات تودوي ثم أفيضوا ما نسيت مثلا التعوذ بالله أنا تعوذت سر إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مع السماء هنا تدبير قرابي ينكر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ما نعرفت ما نبانجلي ونن قريش ينكب نقول يمبي بين بانجي مثلا بانجو صوت ويعرف ولدهم بأن تقفوا بها معهم داجون دون ولد مبه وكانوا يفعلون ما أن يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم ألان دي أدن من داجن نكور مزدلفة بها كم يقولون ما أن داجو هدي بهدي ينقوب تعرفته ألا ننوي ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفر الله إمثنا الله إن الله الذي غفور كجافر رجل برحيم جوبر الله أكبر ونعلم دي الله يافو بكت وجده نني دبيا يافو يدون وعرفته إن الله غفور رحيم حديث النبي وند أعظم الناس ذنبا ما نقول مولدي بكر رجل وقف بعرفة فظن أن الله لا يغفر له مولدي بكر فوق داج يعرف أتكي الله يغفركم على الله كان يمكن جافر الذي ما نن إن الله غفور رحيم دون كي بكر على نعلم الشيطان تكي هاي يتيني ما عرف مثلا يبتن نجيغة بيتلجه إنه بيود
a yiyan nde ɗo tagore noon nde wayi heewde ɗum ko worɓe jogii ko daneeji mehi ɗum ɗo ko gude tan no cangitima anani ina jebbilani Allah tabaraka wa taala ko maccuɓe muɗum ɗum ko rewɓe ko horɓe ne jogii manan ɗiɗo comci goto hen fof ko leefɗo ɗo woni ɗo ko tampuɗo ɗo woni ɗo goto hen fof ko ina nodda Allah tan yo Allah yaafo ɗum yo Allah nannu ɗum aljanna e ko nandi hen sa yi joni nde ɗo tagore no wayi hewde ni tan hay sinno ko mbawɗa wonde fof ñanden kam hay sinno ko heferɓe so jii ɗum ɗo hen no yawɗa ɗumen masalan ni haalani julɓe Allah noon nde ɗo tagore ɗo ni huccite makko ɗo hay goto e maɓɓe o ɗaccata e yurmede makko nde sowona o yakoɓe kamɓe fof bakkat noon ɓe haalama masalan ɗum woni noon so neɗɗo darima ɗon noon sikki Allah yaafaki ɗum oɗo ɓuuri mawnude e bakkatuji fof ko oɗo masalan iyasu billahi ɗum woni manan fa ida qadaytum manasikakum soon timmini golle moɗon hajju fadkurullaha ka zicrukum aba'akum jangtoɗe Allah manan ɗum woni fa ida qadaytum manasikakum fadkurullaha bittakbiri wassanai ka zicrukum aba'akum hono no jangtoroton ɗon waabiraɓe moɗon kama kuntum tadkurunahum inda faragi hajjikum bil mufakharati aw asadda zikra walla ko ɓuri sattude jangto wonno jangtoroɗon ko jangtoɗon Allah ko yo ɓuri sidde e ko jangtoɗon ɗon babiraɓe mon ko fa min annasi min yaqulu aɗani so ɓe garino honno ɗon كان العرب معنى عرب معنى وكانت العرب في الجاهلية بعد فراغ حجهم يذكرون آباءهم بالخصال الحميدة سبنغينين معنى سبنغينين حج مبه وقالوا نوكو حال دي بن جانتو بابرا مبه جيد موجه معنى نظما ونصرا جمد نصر فكان الواحد من يقول مثلا كان أبي كبير الجفنة معنى بابا موت لها الون معنى فتاكا بالشجعان معنى بغنا بابا موضوع لهال ونوك برنو جامر وهكذا لأنه يوم اجتماع للقبائل من العام إلى العام ونوك نيالو ما دين نقول لجي إذا هاي درتم ورد ونقول فوان كان الله نون في نبي قال دنو وابرا بمبني يبنغب نون بلومتين نون جنگ ساد الله تبارك وتعالى فمن الناس إليهم ببيت بنداجر عرفة من يقول ربنا آتنا وإن يجوم من يهك من قدل أمن في الدنيا أدنى وهك أدنى سن قدل مكو كان وما له في الآخرة من خلال بنداجر يقول ده فتش بفتشي وان على الآخر معنى من خلاق أجدر ومنهم من يقول صنداجر عرفة بين ربنا جوم من آتنا في الدنيا حسنة يا حكم انت أدنى ومجر وفي الآخرة يا حكم من الآخر حسنة مجر أدنى دموني معنى دموني بانجي فوسن دموني يا جيد قال مجر معنى شديد مجر معنى دانيال مجر ثم فوق حسنة في الدنيا جاء وفي الآخرة الآخر يا حكم من الجنة الآن الله تبارك وتعالى وقنا يا دن من عذاب النار لفتجينغول مانن اي اولئك بيدو بيو بنيهن رندينو بي ادنا الى اخر فونا نياغو الله بيدو لهم نصيب مما كسبوا ان وادني بي غدال e baraji ko be fagiti e golle mabbe hajji ko be duwi wallahu alla sarul hisabi masalan kanko woni jaawdo hasbore yuhatibul khalqa kullahum fi qadri nisfi nahari min ayami dunya yahdithum bizalik ونيده أنا ندى يا نياغو الله موجر أدنى إلى آخر ونجي الله عندني عندهم وعند النبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة صلى الله على عافية في الدارين نياغو الله عافية أدنى إلى آخر ندى ويدك الآخر سنياغو أبلغ أدنى سنياغو على ونانون ونوك فوق الله جي الله جي أدنى جي الآخر الله حكت أدنى حكت الآخر سدا نياغو فوف وانو أدنى أنا نسو موجي أما وانا سباب موجي الآخر سبي ما أن الدنيا مزرعة للآخرة أدنى كون جسا وانان الآخر سبي جوني ما أن واو بيبيكو بدسكو بين بابا بيهيسن جدي بدن بابا دموني نون سنتنا نياغو الله يو نياغو فوف يو نياغو أدنى ونياغو الآخر دموني آية أونو جنجي نيغي مثلا